Pacho na mini abranti oti me nchen fe no Joe. Ene wo ho. Joe tra ho din entwa ho. Mini na wo mpan se 22nd December na tina ye start say date. Nti mo na me ma mini ne ye fine. Mama efenie. Sa na etukot na efi fufum na akasakasa ba mini ne ntem. E mo free ni fie ba me ma me hono anadwo be 11 to 12. E be bop no se wo de o we ka che me ma me se na maye. Ti ma me ka se boy na mfa bu ama ne nsa de chie no. O ye se de boy na ye ni nti se bibia to cha ompene ma me ne boy ne ye de no wate se boy ni mbu ade nti action na wa show no sa na adwo no. E kire se onya na onfa ne ho nche no. Ba ma me ka istera na me ne boy no ho. Nti ba na me ma me mpene so nti de na wo se me ne se me shira ka se na menyem. Nti mo me ka se menyem ne nsem ne be ye bebre nti e ba ne se ma bedu be 5 months or 6 months nyin se na me ka se menyem me so menyem se 6 months de wo so we fu pie ba me so baby sam se na ade na we fu pie da e na me frɛ boy ne ka che ne se Joe nyin se which is me frɛ ne ka che se Joe nyin se me ko hospital e si problem aba ho nti asɛi me say ga me ye ni se mandi kan an test if se ni na me ne boy no wo ho no mandi kan nya test e hu se bia me ne tina ya fe de nyin se ya ba mo na se me nti e ba ne sa na me friend ka chen se nyin se na se no na me ye first call drugstore e ko to test to be the testing hu se wonyem nti me be test na me hu se abatu nti me yam shim na me say we de na maye na me di me ka call ni sister ba ko he friend Sarah na me sister Sarah she ni se na no sa de na me sister Sarah ma frejo ka chen se nyin se ni wona se si ya nso de me ko to we na me test na me hu se afi de no bi sa me na the first na we na me sister Sarah na me nyem ba na me pese me nim se me ka se nyin se no ho a me ma me betwa bibia so aka se bia me ne boy ne den enti na ba afi na ma be hu se me nyem se ba na se asema wa ye die be de ne aka cheju na that time na o boy ba kono Elvis o se wan no we Dennis na Dennis no nya me boy Dennis no nya o boy me fa cho de no so ye ne ho na me fa cho ni se sa time na me ka che me ma me se me ni Joe ni ho bi mi no ene me ma me ko krum se ye ko to niema nti mu na last bi onya problem ma me ton me phone yes onya sika beto for fra ma me nti edu dwom no se me enko no nkoto kitso bi ma me nti be be top phone boy na top phone on edi Dennis na ga che me ma me se mama obai de me ni gine ho na ma me se no na gine o ye no medwo ma ya afo nti ka che nti boy ne ka na me sere ba phone na nya store de boys no mu gine Roma Hill honum side nti boy ni the number ma me se should in case me di coffee na ma me problem bia me fa na nya de bia be bia ye beto mo nya de bia ho anom wo nti me friend na ma me problem a obetre be bia me fa phone mbra ti ampa me di phone be du fie no wo charge ase na dum na me friend no chem say na asem ni si Saturday na si Sunday ni me fa mbra Roman Hill soro honom na ho no wo Sunday okay ma yanhwe wo ma me ni me fa cha mpa cha ma kwa ba na ho te sen Yesu wo be sesi a mema mienu na mbisa no ba kono Dennis no Dennis do sem koto phone no ho mema no de hin na woni no Pacho ni se mama pacho metimi atiro ai kire mama eni se abamu ewu adi oditi ma tempa no ne no na wa ye ne boyfriend awone ne twimpra me ka tia me ba no se me mpiri ma ti ne ho ase oni ni pa mienu awo nhwe wo mo ne ma me ne hwe nkola ni nti abamu ano ontimi mu aye second mini fi 23 to 24 years 23 to 24 na ne ma mienu awo enti Joe is it true mama on never to match mami okay enti ma me ma me ka kire me ba ise Grace u papa ba no nko a me so che ma be da ni kunafo me nje adwuma bia me bisa wa sam bitia wa yenko yenim emma ne mienu Dennis ani Joe no why na unim say ye wo ba ne boyfriend ma mpacho ma me tirem kakra na timase ni serew eni say Dennis ni hu na so open no se me be du anwumre na so oto ko ni dwo ho a wo ka tem se ma me ko Dennis ho na ko gya no kwan amna froka e ma ne fo taxi si wo ko Dennis ne te hen owo esiofia adeshima ma bomodin se baby awo bia o beba social media insha 104.5 yem Facebook na fe waba Nhyira TV na waba house so ebi se nenti a mi bisa mami ko sen ne se mami de onim se anwumre bia ogja ne ba no kwan e ma ne ko Dennis no because wo hu se Dennis ni ton phone nje anyanye ye ni phone ni se ya obenya bi nti ogja ne be kwan ma ofro ka wo anim pacho an ofro ka wo anim wa fo be 4 times kra wo manim se wo ko Dennis wo pacho an
I see. Chatro. Grace. Mama. Wo me aja kwan say okọ Dennis order. Me pa try. O kran say okọ Dennis wo. Me pa try. Na just na oni Dennis no so wo ho. There be. Any say mama me foka na. Yeah, na se kan to do ye chrome ha school junction bi wo ho. Me ba me make a driver ni say oh my jade wo finti ma me nsi wa ha. Hey! Friends, me si wo ho no na me ko Joe ni ho no. How many years? 24. 24 years. Wo ka catch my miss okọ Dennis wa. No ko ja kwan na fro car. Wo duru school junction. Na wa ka che ne say your friend is saying driver Gina na mejama de ofie na wasi na akọ ho Joe ho. Oh, I see. Nti wo Dennis ni fie da. Debbie. Wonim Dennis ni fie. Debbie. Na Grace man yankwe. Intima. No one of frame one day. Me de minim so aka chem so ni Joe no. Omuni ho ntim nim say Dennis e ho no wako because na wako Dennis wa edina din komo. Mpacho ye koto ade no. Ye me kodwom bia me fa Dennis wo. Na me ntimi nkobisa say Grace ba wa eno de enye madwuma. Enti me wo da ko me ko krom. Me be no frame say ma Brian ko mesiwa. Na me se me ko yeden. In fact na atomis me adekwanti na me se di asem ka kire me. Na me hu adepoti nti a wo de me ekoho osema yenkwedu osema menyimu na ya na uka che me se wonyim ene wonyim dia oni Dennis na yedai enyim e wona menim se wo yedai upia ukọ e won nso na wo kra me e wona migya wo kwa ma fo taxi wa na akọja no kwa ma ne free taxi man pa cho han na makoto aduane mama efedi enti no menim se woni Joe nti me de enyo ni Joe no because boy no wa ye me se me hu fi me hu kankan ni ade nti me nya no me ye baifuo me di me ba sunsun wa na adwo me da for ma me donya me na da ma me donya me esom no nti boy no me pele ni mu kura ye dai ahwe ti me ko ka che no ma me se me de ni me ni me se Dennis wo na ye dai woko me ni me se woko Joe se wo ni na ahyehe se di kwan mu asi na ye dai na bra nti me de me ni me ko ka che no ma me se ma me pa cho bebre wo bai enyo ni me ba na nyim because atem didi no and 3 days go dim atem papa ya atem didi ketwa nti boy no me pen ani ma yedai ahwe me ye moburu before etobo wo bu afu nti na ase nyinse ne nya ne dia ana nokre wo se me se nyinse ne na onim se ye Dennis dia ma me pa cho sane me nim wo kra me se wo ko enu nti na me ka se ni pe wa mama so ante se wo ni do na ta me na ya wo be fi oba no pa Oka oba na pa. Tu de onim se akoda Dennis wo no wa yedai wa ba Grace we nso be ka kire me se wo ni Grace ejai wo ni do no Mama. Tesi ai ama nyinse ya wo se abo so. Se nyinse ya abo so. Grace abo so. Mama. Nyinse na abo so. Na buy one get one free there. Eno say atofo ye betu ogusu say ye to. Buy one get one Mama, free. Joe no dia dance pass de bia me dani fie sorry. Tie dia dance da wo da Joe fie sorry. But wo ma me so nim say de bia ono so koja kwan e ma fa taxi sa wo ko Dennis ho. So ti ase na wo bu U10 e wo school junction. Na wo beda Joe ho. Na say woni Joe na ye like kanana no. Woni Joe na ye sa kanana no. Pacho Debbie mama. Joe nim say be me bi o ha fa ni Dennis. Debbie asem ne bae na me ma me kan no bi sa say na wan ye fa ni Dennis. Nti me ko kire mu kire konfo ba ko na my conference wa kire mu a kire na me so dey nka me nsi ni fin say ma me grandmother every boy ni bi sa ni say woni ma obi a fa ni Grace na say o minimum be to phone na dey na wo ni ni me no ntem as mama me ka say me pen na mama send the lorry fare 2 times so ombra me honum ni na wo mba nti ama say kra me frɛ ni number biem na me na see you what Nti empacho mo frɛ Dennis mami na omeyi nano asemi mu Dennis meyi nano pa wa asemi mu na de ntire se Joe si won nyinse no o si me mama akoka se nyinse ni nya ne dia first o yaga se mama abodua se me mama da ni dua ni dia obehwe me ne ekoda ni dua ni da ni dua ni wie no ka se ya da ni wi de ogina de me mama ka no so nti on nyinse adisma ma Mr. Obehwe beautiful girl no feel say we smart but ne mama a kire ne say oye hurry up yes ne mama a kire ne say oye hurry up o feel say we smart ne mama ye kurasini
ne maame ani mie wɔn na yɛ high tech nti no wabia ma ne maame gya no kwan wɔkɔ ne boyfriend hɔ no esi na wɔkɔ another sesi na nyinsɛn maama mu a ne ɛkɔ no sɛ ne pa nkɔyie nti bɔmmɔden ana bra Facebook na nya nneɛma hyɛnhyɛ nyina na yɛ gold wobɛhunu sɛ bi yɛ hyɛn paa na nso suban de koi gawo ni ne ka ne brɔfo suban de koi suban ne nyɛ 00000 bahwɛ young guy a wɔte a mbacho Fred Dennis mami na ɔmɛyi na no ɛwɔ nyinsɛn mu na yɛnhwɛ sɛ aso obibi ase bɔmmɔden nhyɛ 104.5 yɛn Facebook wobɛnya hɔ Instagram so 104 at Nhyira 104.5 FM and Twitter so yeah at Nhyira 104.5 and YouTube yeah Nhyira TV na TikTok here Nhyira 104.5 FM wobɛnya your whole life na ye need Dennis nkasa ma minko Joe mama na ho te say na me ado Robe o Yohana acho na oyo ba na me na net emre be na oh me ho aba 22nd December 2020 atwam na nse ya oh any entembete on the 17th May 2021 oh nanse ya May o se na nyinse ya odia nyinse ya odia ade ntira nya odia mama efeni mama de tie se ihu aba ye no ihu grace no na okuta akwala baako me fa cho me ba Dennis online no so ma me ne Dennis nkasa hello Dennis hello mama Dennis mba cho what to say Yami adom ye ho ye pa okay Dennis me pasa uyi wa no asem bi ho ha kakra eboa me Dennis abaya bia ye fa ne Grace wone no me pa cho mama kwa ben so na wone no me pa cho me ton phone so don cake na o be so phone ho na me je na me kwa me de number man say bia onya problem bia Nhyira FM o mo ye network na emba na me so mo famra ite na me no na me nya na number je ke me set man we na me ne be ne ni ko na me ka me che manage na mo ite bi tan to wo kuna na o se de bi o ne ku ka de ne me ne betra ama o ti yo ite me fe ni ko ya go am spend my chair ma me ni ade ite che me se Nhyira FM ano ye se they are mentioning the case ka it pese se me send in 20 cedi ite 20 cedi ba wa ma tere chan from so na great arena one head one ba ano si o na o ma me yare ntu anya ho head amana say dey say think of from say dia see ana see before na me continue na say the be 4 or 5 days ana say friend say and you bring ho the men sending get kana ba am sending what you I mean sending the positive and also to the bit in me say dia and no bring ho dia me ntimi anche nti oma wo fie da so dem baby ametia kra na Dennis ma mimi so okosan bi sadia Grace ba ye ya woje no normal wo sat ye ne lie na je so ba bia beto phone minim na sa me ba wo jesu obaji phone na wo ba me lie oh my ba tell da hu na wo Grace hu aye special obeto phone we tua wo ka one ma me na bae na fe wo ne be di nkomo na kan so me hwe ofie ma me on say you are saying there ye wo bia ni su ode nam ana ne phone on so onya program ye akopɛ ba ko mienu ana obi an so go on the on ma like the way of say approach before ni ade no on to am fan stand we like we ne custom ni ade no ana me say we an say man ana say o de no crowd free Nigeria by and you knew dia or na so okay sadia ni ma we throw kwa and like my first 2 times around me so me film can na for about from in net here nyame na di wo ho afofie e na wamba de radio se Sunday kwada nyame ase why wonim se nwumre bia wo ka kire no maame se wo ba ho na ne maame nimu nti na obegya no no afroka
Oduru kwa ne finfin a na wasi Africa no na akọ another boy ho. The premier Tuesday. Me no ka se kwa se oba me ne siri sia o se me nchen wa. M4 baby a metwa me poa na me ni boy. Enko anam ti ha. Ankwa adwuma na wie ya wada wie na oba te wo nchen a dwene chena ho. Oh, you may am phone no da bia me betena me nchen. Ɔne wɔnyɛ adwuma. Afena me fa adwuma de ma no. Wo wio. Ɛne Dennis akyire why? Ne ba che yo man. Yo. Awuraba yi wonnim na Dennis di usim na usifia amansanyina. Adesima mama Facebook na mo me. Dennis nyame na edi ne ho afofie meto bayire mu no. Ɛne kosua ne ayi akɔkye no. No de adware ne tiri. Gracie. Sani misika meba. Na jesa sisi a phone sika na atu ene anka odi nyansa kwan eje fi Dennis ho. Omo Lagos. Even na viva kasa banate. Oti Yoruba. Okalo. Alupe. Sajila. Ha. Joe. Mama. Wushia ne May 22nd May December 22nd. Na uja ne May say. But any jai May 17th. Then na buy am May 17th. Mama, the buy me and tempty and say you man nyinsen e buy. Enti grade so ne papa ene etia ehene. Eti nana tubofo ne chiame ne pani baako. Be nyinsen be to. Jo asa yin ade na ma wo hwene bo. Yo opa yi kakra. Na wotimi akasa yi. Okay. Eti mama nana tubofo e ma mpanifo ne nyinsen be to ani mo ba so na mpa om de be to ma ame anim e ma mi so mu se be ma ono oba ate a nyinsen abam mama de ese be ma ye ma oba ono ne ti so wanyimu bia me ma Grace e me bi kra so ne ba ne ma me ya wote me nchen eso mama obi a woni ma tia to jusu bia ni me kwan e o mama bobo ya na metwi itimi tumoto from a time to kube baako or just say the Grace because wanyem no kondo kube mama Gracie mama etia kono bia nim say mini Grace enanyam mama say no work say okode ni si wono mama manhu da mante da eka e omu ana ne maami on say Dennis me ne kasa ye wo hu Awuraba yi face to face say wa ba ne fie kura da Dennis because me nim ne da so de woni ne hweye sa ogre wo so kra wo hwena bo you mask no o kasa hwehwehwe asa nkrofo be fi senya wo you for na etiefo nhwew etia ejuso etia okay etiefo mo nhwe Grace enim oba ho ofefo a wo firi Nigeria aba oba na wo na letter na oba wo na ha mpacho tobo yawo ne Cameroon wo ne Cameroon and also ya brefo mini me kunu wona na yawo na mo Cameroon o yare am de be no be wuye nti na o school in Nigeria ewie Muslim high school nti ban wo de ne fi ho na bae de bi obewo no ha Accra obewo na Accra asa na nka obepe Kumasi ba account ese obewo Kumasi ba so nti mpacho adesmember in 104.5 yam Facebook beautiful girl co school wa Cameroon or to aso wa Nigeria and wa bewo first one wa Accra and wa second one Kumasi what a wow masa yango nti mama to abobo ya no atokube ba akon mama ona ti me bo on kancha mi se me boa pacho ogre feje woni na hwemanim na wo hwe wa no ikra atumi se obehu kubere wotokube ne ma never try wo kasa wonyem no wo kasa wonyema wotokube ne ma never try wotokube ne ma never try na data na onyem Pasha David Jesus Christ na onyem Pasha David adeshima ma bra Facebook na be hwe Awuraba yanim na wo sia na wo hunu say beauty without brain wonyem na ama ne tu abobo ya be adwoso betokube ba akọ na ode abrɛw but se sia da wonyem Pasha na se woni ho na nyem Woni Joe Pasha are you sure Pasha are you sure so Joe Pasha I mean no adeshima ma hwe Awuraba na no ho fe na menim sazan wo sua na Cameroon no
so sia ne Nigeria and na ye behwe shall mask no mama Joe nti mama afi ekoba se wo se shall mask no mama tinyin no edi sai nyinsa ne di sai mama nyinsa no se si ameti ye any time o ka kire me no nka ni 6 ni 7th month we anko we nanka we ye say oh we ndi minim we di say 4 months 4 months 24th of this month not 4 months no what be free so because I no expect say nyinsa ne 6 months now so say 4 months what be free jana huh subtraction and addition yanko ye no anu nsi eti mama edidi mo a ye da sorry ya afi ne ma me se nyinsa ne nyame dia ye da no cancer chiro mama de ko ba ne se ewo mu a ta ma nyinsa ne e ma ye no one day bi na me ne te ho se na me didi no te manim se enwura amapon adwuma e na me nya akọ e na moto na me twin dan time no me wo na no me ne di agro ahwe a obeka se eye bibi wo yentem to friend am say and I want pa na be 6 months in efe na wa frɛ me ti no wɔte manu ti wa ankasa you could do fie no ndwawe na me toss na wɔte me so no musa masɛm so na obusa me sɛ ipa me yɛ kono yɛ hwan ti first one man fie no second man the third one am catch ne sɛ na call na me so call bia na me ka mu ni pakro ɛkyerɛw nti ha ma adwene na me kya wonam to mama nyame ni senso hwe wa atahwe nkasa pete me mama adi aga we yɛ ne dem ho no mama matade ehye and me boxer nyina ge team all because my menchen ni pakra me na ye call na wan kire na wan to mama me nkire no because call na me ye nye call me ntimi se ene ma ye call aya wo de yenko ye nim ye nhwe nyinse na wo beje no so ho na jai call no e mama afi e ko ba se ne ma me se nyinse no enya me dia em wa bodu atete se me ma grace ska ana se ge ba ska wo mo se me ne nyam eti me me ka to no ba ska me ho a inso ni nkon ye mumie no ye mi ono grace na frame ka kire me na me so grace mame adenti na wo banyam na be ma wo se wo ne nyam ukobo ni dia sa bra wenim mampa cho ne ma mi kobo dua ne se abamu e wo be ka chem so ne me ba ne jai e ma mi nim so wo ne me ba na wonyinsa ye e ma mo de koto ohene ani ma ye ko no so ma na wonyim because mi huni wo adwaye o toilet na me de toilet paper ko mi ntwatro me ko na toilet paper ni bi aye emoja na grace kasha ma na wo se wonyimi na ye den na apede bibi we dai na ntanyi nse no so ne hwan anyim wo se woni joyi na nya no na mo de koto ne papa na anim no ahama se na wonyim enti no na wo se ma brama bre nyina me jibi sika na tumi de me mpe afobo de tena e bebodua minim oni ni me nim sika kro ma minim na mse grace duabo wiase uyi obi boni di obi sika teku obobo odua me mpe kasa minibi nya no wono amani so grace say ma mata hono do so yan concentrate asam ma nti na joyi me share do nti na wo ba no onyem that time no onyem enti no etire no oya me kodeni so say ho no okọ no sa akọfo a yisen na adan na sa wo kodeni si ho even po so mema mienu na onim se we na anyem na wo mpese obeje atum ma me pa che we me mpa na wade wo bifie na one wo banyem se wo me dodo ma se wo na nyem fi me da fom no ko kan se wo nyem onyem ani se anyem de yetumi wo na waje wo ba na wabo ni dua sam o ma ne sika ma yakoda ni dua ne dadaada wo se ye da ne dua no a obehwe ni yinsen ma koboka ada ne dua no ye da ne dua ni wie ya wanhwe no so ye fa ne say wo da ne dua nda be o ya da ne dadaada jo kan say wo da ne dua na obehwe no ama ni ba ka mi ni di sa ankomo no grace waka say wo da ne dua na obehwe o de konfo bi we krom ho no me bisa wo say na o de ko to konfo ni nim say mi de minjis kana me fendi na mfa ben ko hospital na say nyame bo na me ma me da ne dua ni wana kansa jo ne kan kwa che konfo ajewa no me fa cha jo brother na ne wo mampa cho ni omo kan nyina wo nim ho bi mampa cho binim pa so ya da ne dua no mampa cho dua ne ya da ne jo kan say ya da ne dua na obehwe no mampa cho ne minim kokra fa so cha ne ba out na wo hwa anyin se na jo dia mame mi ma djimu die
na me gidi se me gidi na me se ke be jodia because we ni mo and e bia ma American ye e ma me kantam e wo atia kina nim se impo Nyankopon bi wo Nyankopon achi no ba be ka se nyinsa ne me nya de ompene ensa ma me we no Nyankopon bi wo Nyankopon achi a wo ba be ka se nyinsa ne me nya de onye tu ma o wa atia kina ka ma me si ma ne nware no ma aso me ka tia ni ka se ma akra me ba no ke ka mu ti bi kura se me ka ko na wa se mo be ka aso me ka tia ni na tia ko nyani na ana to tia ka tia akra me ba no e ka mu ti bi sa akra me ka na wa se mo e so yo na mpro me nka bi za e wa mo ne ka o sa se mo e fo twa na wa mo ne ka bi sa no aso me ka se o se mbo wa mo ne ka o sa se no so nyame bi wo nyankrompo achi obakra wo ma me pa cho boa me say me majo nware me ba because wa ye me atom pe enti say Yesu yesum no kra be ka Yesu ba me fa me ba ma no nware Yesu tie asania no so wanfo obi bone anche no ma wo de che no be men and then 3 days kwata me di me felicitate you say wo no be nyam ye kan obi kotodwe o ne wo be nyam na wo mpene eve dey ma what me hwe ne ba na se me ba di tobo what me hwe no but what man ko yo be na hwe no ma e kwan de mama ne dada so ne nyim on hwe no ma ne ngo na me fa me ba jo ama wo be hwe ba ne ma na wo na sa case ni nyina afiri ho no wa de ba enya me de ant me hwe enye ba hwe no ma na te aye awo na wa je wo ba wa on so afa ne ba nyi se enya me de ant me hwe enye nyi se na nya wo de enya me de ant me hwe enye Era, what's in your son and Yanni dear? Mamma, any dear. Say, George, you want to come and send you sending any dear. Mimi, Madame Honeymoon, sorry. Sadana, send me by a crab before I send me back. 3 days, I answer us and you feel I'm that sorry. You say, George, who dear. Control baby, me and Conon Dins, and I'm in needs in your fantastic. Never did soon be growing him as a market. Mrs. George, did pass and you send or didn't say silly book. I said. Ni sending any dear. The second phobia baby, or me in a young honum, ni never kitabu do any cancy, near to tsunami Johnny life man and uncle. Na me am in deep and I'm even shaman. Near ready basic wage. Then I was sick of 50 million godino. You sick of 50 million in India. Sick of 5,000. Pasha David. Oh, okay. Sister, what's all your honor? Pacho mini kumani jo. Any Joe. Pacho. And Pacho Nins and only say Joe dear. Me Pacho, na you to say any dear. By send Omudika Kakoy and I mean can it tin. And red ye, crampu, Bakuma Mini Bano. And some of the cow canning some in a I don't want to ask on say, Miniano, I can't seem be actually, and then a mini hope to mean in some crop. And since his first and on an aubrey, but say, I dear, what then? Pacho Mini obey. The funny say Miniano to a Minia. Na wade ho enti obetimi adi pa hwe no ho enti jo ni ntan baby no so ntan baby no hwe no ma Grace who can say eti no kita bottle boy ni frame me nora me so ba ko wa cry fe ni ma adwoa asem ni no ni mu nti wo say nora wo frame boy ni bisa boy ni say jo se woni Grace asem na ko si sen na o se fra oba no na gym wa ni free ni ho enye me na ba frame ya gym wa ye free me ho na me so ani frame o frame no bi na me say o great boy ni say na me so on hwe me na me so ase wo de jai ni life o hono mo ba na me see you mate e na me frɛ John say John na me so afrɛ wo no e mo aye be na o de ma no say wo so ano betutu o be o pese o betie me num nsɛm ana wo na wo ye ne ba nti wo mfrɛ wo na me say na so wo nhwɛ me nti wo frɛ no so wo ka no kwa ne kyɛ ne say bia me nhwɛ no na e ho na o ka te ko no de number foforo frɛ me asama me bisa wo ne say wo ka kyerɛ Ewurabe say de ma me call sister e ho no nti o ka te ko no de number foforo no ka kyerɛ me say ba bia me mpɛ bia no me mfa ne nkwa na de me pɛ bia me mfa nya no Mommy friend in the phone subim. Na me call sister waka say Sister Sarah. Say ni say na joy de aye na joy wo she me ni brain. De say ni na me ti ho din say nya hwe. Na me ti ho num di 4 months ni. Say joy na adwin say obe show me abra nyin say ni de dia. Me kita hansa me de be kojo ofia akwa dome no. Na say nyin say ni nya ni de na ye krom abosuma wo ho ni na no. Endi me ni jo ntemasem. Man ka say me ame kwa kodi pa hwe me ho. Ma o see Good. Oh, if I show me to my casacaka. Mr. Motam, yaso, Kakasanam. Mama, yes. The attorney say, you'll be a crack on China. That was 17th May. No, you were on a catch him so called hospital. And I'm this kind of Mama, oh, bye, let's come some 80 cities. You must 70 cities and cross it that. It's our own call.
bufie ma kasa ya na wa ate na so le na okoe no ha na ofle me say okoe no doctor say insina say na so be ma jo 800 which is 8 million nko jo say this can minya May ya wo kan say insina say mama May ya on the 17th May na me say this can 8 million minya for fa ko say nyin because o ma me de o ma wo en wo dum no insina say dia ono ko fa so be hwe nyin na say me de minister kam ko yi aboshi ntin nyin minya say can ma say fakoye oh na chese wonim se nyinse no eye wo na na nyime na nioma atwa wo ahia nti e na ama sesi a wo se nya nya wa manu nsi ansa eti me wo na asa frɛ me se doctor so ne me kasa ti wo de phone ma obi se doctor so no so kan doctor ka tell say me nya sa 18 se me de be say nyinsen ntano de me nya no so ka te ko no ti kwansi be wa na wata na frɛ me ka tell me se nyinsen na say dia wonim ne hwiye bio. That was May. That was May 17th. Yeah. May 17th. We can't say something because May, June, July, August near women. So May we catch and say. I'm say sad news about kuna me who send any hono. And I'm say there be say Mrs. Samantha me cause 6 months or baby I unya 6 months away full back. And see Joy said then the bush for be who say I am pamenyem. And I'm the corner and see and my friend Casa says I need an idea. I say in me casa we sad within that moment na me call drugstore call tour we ni be testing and me testing each about too. My din call asem. So open am some friend say Joe nyinsen a problem kit be na no say o cut him o say my friend no. So Dr. Ben who am pass out hospital. Now with the phone man say Dr. Bisi on be kasa. Mama man call hospital. So Hana on in the year lie. Madam for answer there. Madam for. Yeah, rade. Mo sori amuse mo na mani abie mo na mo nim bibia mo sori amuse mo na mani abie mo na mano ate nyate obi a ye wo Cameroon wo ko school Nigeria hwe no nyate girl mama na jinyinse no say there ono awaje atum say on the 17th of May wo kan say nyinse no asai wo pese oya abortion nti wo gitumi in a way say nyinse no ye ne dia but nioma etwa ni nyinse no ho ahia no na emoa no kan bia so obeje atum wate na wo wi a ekira sam na ebehwe ne aka jo sesi ano se de be ya wo so nkwa so enti na wadwuma nsai wo na ahye ne nyinsen a wo behwe no agreed wo be dabi adenti na dabi nyintum the last time obeda ho ya dabi the last time obeda me ho no on the 16th May boy ni say nyam se so o mo ne ka wo sasem no for twa no mo ne ka bisa no aso me ke se o sembo o mo ne ka wo sasem no so nyame bi wo nyame nyankrompo ahia obakra wo o ma me pa cho boa me say me majo nware me pa because wa ye me atom pe enti say Yesu yesum no kra be Yesu ba me fa me ba ma no nware Yesu tie asania no so wan fa obi bone anje no ma wo de che no be men and then 3 days kwata me di me for so say wona wo be nyam ye kan obi kotodwe ona wo be nyam na wo mpene eve dey ma want what me hwe ne ba na se me ba di tobo what me hwe no but one man ko yo be na hwe no ma e kwan de mama ne dada so ne nyim on hwe no ma ne ngo na me fa me ba jo mama wo be hwe ba ne ma na wo na sa case ni nyina afiri ho no wa de ba enya me de ant me hwe enye ba hwe no ma na te aye awo na wa je wo ba wa on so afa ne ba nyinsa enya me de ant me hwe enye nyinsa na nya wo de enya me de ant me hwe enye Era, what's in your son and Yanni dear? Mamma, any dear. Say, George, you want to come and send you sending any dear. Mimi, Madame Honeymoon, sorry. Sadana send me by a crab before I send me back 3 days. I answer us and you feel I'm that sorry. You say, George, who dear. Control baby, me and Conon this, and I mean, needs in your fantastic. Never did soon be growing him as a market. Mrs. George, did pass and you say, or didn't say, silly book, I said. Ni sending any dear. The second phobia or baby, or me in a young honum, ni never kitabu do any cancy, near to Tsunami Johnny life man and uncle. Now me am in deep and I'm even shaman. Near ready basic wage. Then I will seek a 50 million godino. You seek a 50 million in India. Seek a 5,000. Pasha David. Oh, okay. Sister, what's all your honor? Pacho mini kumani jo. Any Joe. Pacho. And Pacho Nins and only say Joe dear. Me Pacho, na you to say any dear. By send omudi kaka koy na me nka ne tintintin enure dua yi kurampu mekuma minua ba no ensem o kaka o kan nsem nyina wie no ade o de to aso ne say minua no
ake kan sim bi a kire no ende na mini ho timi nim nsem kro enti no first no na obre ba se ade wade ne ho hona no mpacho minua obey me fa ne se minua no to ye minua na wade ne ho enti obetimi adi pa hwe no ho enti jo ni ntane baby no so ntane baby no hwe no ma Grace who can say eti no kita bottle boy ni frame me nora me so ba ko wa cry fe ni ma adwoa asem ni no ni mu nti wo se nora wo frame boy ni bisa boy ni say jo se woni Grace asem na kosi sen na se fra oba no na gym wa ni free ni ho enye me na be frame ya gym wa ye free me ho na me so ani frame o frame no bi na me say o great boy ni say na me so on hwe me na me so ase wo de jai ni life wo no mo ba na me see you mate e na me frɛ John say John na me so afrɛ wo no e mo aye be na o de ma no say wo so ano betutu o be o pese o be tie me num nsɛm ana wo na wo ye ne ba nti wo mfrɛ wo na me say na so wo hwɛ me nti wo frɛ no so wo kan no kwan ne say bia me hwɛ no na e ho na o ka te ko no de number foforo frɛ me asama me bisa wo ne say wo ka kyerɛ Ewurabe say de ma me call sister ho no nti o ka te ko no de number foforo no ka kyerɛ me say ba bia me mpɛ bia no me mfa ne nkwa na de me pɛ bia me mfa nya no Mami friend si ni phone so biem na me call ni sister wa ka chen say sister Sarah say ni say na joy de aye na joy wo hye me ni bre de si ni na me ti ho din say nya hwe na me ti ho num di 4 months ni say joy na adwin say obe show me wa bra nyin say ni de dia me kita nsa me de be kojo ofia akwa dome no na say nyin say ni nya ni de na ye kurom abusuma wo ho ni na no endi me ni jo ntem asem man ka say me nia me kwa di pa ahwe me ho ma o see good pa show me ti makasa kaka Mr. Motam na yaso kaka na mama yes the tiene say ya de bibia akra to nchen a that was 17th May no me wo ho na abeka chem say wo call hospital and I be this kind of mama o ba na ska kam say 80 cities me 70 cities and cross da is our uncle bu fie ma akasa ya na wa ate na so le na o call e me wo na o fele me say o call no doctor say insina say na so be ma jo 800 cities which is 8 million. Because say can minya May ya wo ka say nyin na say mama May ya on the 17th May na me say can 8 million minya for fa ko say nyin say because o ma me de o ma ho en wo dum no nyin na say dia ono ko fa so be o hwe nyin say na say me de minister kam ko yi aboshi nti nyin say no minya say can ma say fa ko ye o na che say wonim say nyin say no eye wo na na nyim ye na nioma atwa wo ahia nti e na ama sesi a wo say nya nya wa no nsi ansa eti me wo na asa frɛ me say doctor so ne me kasa ti o de phone ma obi say doctor so no so kan do kan kwa say me nya sa 18 say me de be say nyin sen nti no de me nya no so ka te call no ti coincidence be wana wata na afem ka say me say nyin sen na say dia onim ni hwe ye bio ti no comment me na so that was May 17 yeah May 17th wo kan sa assumption because May June July August ne wo mi so May wo ka kire ne say no ko ba ya so ne me say sa nyin sen ba ko na me hu sen na eni ho no and I'm say there be say no Mrs. Samantha me cause 6 months ba bia wo nya 6 months we fu ba enti joy ti say den ne busuafo be hu say ayampa menyem and I'm the corner enti na me friend e ka sa che say sa nyin say na yeden asay enti me ka sa we sa within that moment na me call drugstore call tour we ni be test enti me testing e twa ba too na me say ma din kola asem so what na me sa friend say jo nyin say no e problem kito bi na yeden no say o ka ti mo say ma me friend no so doctor ben wo ko ampasa ko hospital na wo di phone man say doctor bi say on be kasa mama man ko hospital so hwana on ne ye lie madam for na say dey madam for say me amekwa ko di pa ahwe me ho ma o see enti jo ni ntane baby no so ntane baby no hwe no ma Grace who can say eti no kita bottle boy ni frame me nora me so ba ko wa cry fe ni ma adwoa asem ni no ni mu nti wo say nora wo frame boy ni bisa boy ni say jo se woni Grace asem na kosi sen na say fra oba no na gym wa ni free ni ho enye me na be frame ya gym wa ye free me ho na me so ani frame o frame no bi na me say o great boy ni say na me so on hwe me na me so ase wo de jai ni life wo no mo ba na me see you mate e na me frɛ John say John na me so afrɛ wo no e mo aye be na o de ma no say wo so ano betutu o pese o be tie me num nsɛm ana wo na wo ye ne ba nti wo mfrɛ na me say na so wo hwɛ me nti wo frɛ no so wo kan no kwan ne kyɛ say bia me hwɛ no e ho na o ka te ko no de number foforo frɛ me asama me bisa wo ne say wo ka kyerɛ Ewurabe say de ma me call sister ho no nti o ka te ko no de number foforo no ka kyɛ me say ba bia me mpɛ bia no me mfa ne nkwa na de me pɛ bia me mfa nya no Mami friend si ni phone so biem na me call ni sister wa ka chen say sister Sarah say ni say na joy de aye na joy wo hye me ni bre de si ni na me ti ho din say nya hwe na me ti ho num di 4 months ni say joy na adwin say obe show me wa bra nyin say ne de dia me kita nsa me de be kojo ofia kwa dome no na say nyin say ne nya ne de na ye kurom abusuma wo ho ni na no endi me ni jo ntem asem man ka say me nia me kwa di pa hwe me ho ma o see
if I show me to Makasaka. Mr. Motam, Yaso, Kakasanam, Mama, yes. Your tennis say, you'll be a crowd to China. That was 17th May. No, me were one of the catchers all hospital. And I'm this kind of Mama, oh, by let's come to 80 cities. You must 70 cities and cross it that. It's our own call. Buffy Makasaya and a what one also in our call. Johanna offer me say, okay, no. Doctor say, I said, answer be my Joe, 800 which is 8 million. I said, that's kind of mean. May I can say, Mama, May on the 17th May. That's kind of 8 million mean for what I say insane. Because oh, my made it on my own and all them organizations and I said, yeah, or no purpose of it. For her and I said, we made it. Minister Kamiko abortion, it's insane me. Me, just as can I say. Oh, not just say, wouldn't say you say no, a own and then Mama, Nanyama, I can't wait, CNT, Mama, and I must say, I was saying, I answer. Eti me wana asa afre me say doctor so ne me kasa ti o de phone ma obi say doctor so no so kan doctor ka say me nya sa 18 say me be say yin sen nte no de me nya no so ka te call no ti kwansi be wana wata na afre me ka say me say yin sen na say dia oni me hwe ye bio ti no comment me na so that was May 17 yeah May 17 ti wo kan sa something because May, June, July, August ne wo mean. So May wo ka kire ne say go ba ya so ne me say sa yin sen ba ko na me hu sen eni ho no and I said, there be saying, Mrs. Salmon, I may call 6 months, by be out 6 months away for back. And see, Joy said, then the booty for who say, I am Pamanium. And I made the corners and see, and my friend, because I says, I need an idea. I say, in some cars, I yes, within that moment, I may call drugstore or toy when you better testing and testing a job out too. My dear Colasem. And so, open up some friends, Joe, Ninsen, a problem. Hassan so Emma mo share be mu Eba Nhyira FM so ye live ewo Pemside TV Sanso na ye kansa dum ye adum FM adum TV misre no me no bo a won be so na wonum apete dwumadie no ato wia sententan ahodo enyina eso na Facebook no so Nhyira 104.5 dwumadie no eche gusofa ya obetumi akọ Facebook Nhyira FM na wakodi dwumadie no achi ewo ho ede amaye radio no aye Nhyira 104.5 na ene efiada ene eboja ye ene yebedi nkomo papa no nkomo me yensa ya ene medie yansa nketo akra 84 bi no obi mfre obi se Nhyira FM obra dwumadie bre na so eno ntino obi amra na dwumadie ayefa aputu sam yefa eno mapabu edo tutu ya brabo edo boy ya brabo do tutu ya dada setena ho no we usa dwumadie ho dwumadie be bie program be bie ebi ani ho bie je se obra edwumadie medi ede wo ba adwoa tenement na pisa bra akosi se no miensa ebebo no na yemfa dwumadie no emrew na me kai mo se enkomo bi boba obra de se munim dada wati as enkomo bi eboba na bra esemu no ebeba mente ho nkyirawo ema nipa no wona ne ho so da bi we execute why we execute to ana no pay menya ho editewu amebata ho akyirawo obi a wono obi de na ba ne ho abeka agya mu no ya wote ha na no den no nipa na obeta na chi no nipa ne de edi no amenne ono so nipa ne ba fie so na enye dwumadie wo ya hini biem so ati asenti no tamu ko twu every next kiko ensema eba be ba wo bra dwumadie so no eje se budwa ne jai wo fie so ba se mi o ma na ba no anu de na ne nyina ya na nya ne sibie bu da bi nyansa sanka ba wo mu no wo ye ka ne zefa eba na be ho futu so na wo nkomo no na da bi ebisi na ebe pie wani ma wo kwa befa so a ototo mi ma sa be ya wo nkoto de ntisi me wa sara koma e wa ha ya abaya wa wo peche rab so me ba ko yini me ekote ba ira ho mamu a be yanko wo so me de sabre wo da wa ne wo hwe no wo fuo ya ye nkwan abeduro ne za abeduro za ka zai wata se ya ni se sochi na nko wodi na no po hwehwe na akoda yi nya bi nom na kora wa wo peche abaya kete wodi abuhare o ma me kan wo papa kan wo eno mu nyina ba fide me fi anto wada ame ko
Sarah so na me hunu ne pam no a wa mpecha won na aye na wode ne ba abafia ha Sarah it is say boko de eye boko na mo na aye en woduru ha nya boko sa mani tua e de na ade na me ka cho eye de me ne nye enyem wo ye ne maame no friend se ne nda nche de shi eju se me ne be shi eju na na ne ba boy e be pe me so pe e na me ne so ma se o ma na nyi na botre ukosua adwuma no we pa cha wo la shibi ashaman e wo ho anchen pa cha boy na me ne nye ma na wo share boy na maame we na boy na di ka share na me ho na me go school itina wo kan wo go school wala shibi pa cha okay iti wana me fi oba na me nchen ana maame ne friends e me bra ye nsu adwuma on che me hairdresser adwuma di ma na me ba boy no e be pe ma ne pene so ma ne se ma ti se ne ba ye no me ka chere no se obetu kwan na se ni ma me ti an se ma ni na ba ni ma akwanto ni enti me mba so akwanto ni be se enti sa ye ni oba ma se no the rules of my kana me kan ko te na me kan se ni se e ma me te dro no me ko ton so so no na sa kan se enti ni madam fo na ko ye e ko te dro no no me so hwe amba ye ni se na ntin an se dro be na akoto ye e modi wo de wonu madro no acha me no boy na ka se nyin se acha no na se me se no no ma me skada de na ka no kro pacha fisi ne be ma na kasa pacha wo ye sure so no ka cho se nyin se pacha no na se me se no me friend no no ama wo sika no no ama me sika me ko enya na ka che boy ni so pe so se nyin se pacha da bi nyam na me ka kire no o friend me friend phone so no so oba ne ma me shop o na me da to oba ye no de ka na ebe no se we di asem na aba na ne ma me etia na kwanto be se nti se de ne me nse no no ma me sika se me nkoto ma me 3 million se me fa nkoto adru no ana me to nti me ye na amba ti ne ma me ba ye no ana o se o menyim na me pese me ka kire no na ade to abonte se menyim dan ba no so ma me mbo na manye ti ye sa no se ne sa de be ko pharmacy akoto de test na me de test ahwe se menyim ana ti ye sa no test ye no hu se menyim na ma me ne kire se o mbisa se ho na me ne nyim o ha ne hu pokura mbusa me so why na me say oya oba na me ne nyim na nya obi na me oba na me ne nyim so me nka nkyerɛ san say me ka kyerɛ wa na kwantuo no emba so nti ne ma me de wankasa na otu ne shop no kofi no friend ba na nyim no bisa ne ba na ne ba na say ayi ono a ti ana jo anopa na me ba efe ya sorry no me clean shop na me nya akọ na ne ma me ne friend me ofi a me kọ ne ba ne tena na ne ma me so won pa tena mpa so na mo se me tena se se me tena so no say ayi wabusa ne ba no se ono a na sese ya no nipa na oboa na ma ne ba na tu kwan no so wote se ne ba Chris enyima nya de na kwanto ne ebetimi aba so enti sese ade ba ne se obi busa ne se ho na me ne nyim a minka se nipa na me ne nyim no watu kwan ma me nkyere se ne ba na me ne nyim minka se ne ba na tu kwan nti ya kyere se ne ba ne timi kɔ wie a na afi ma bo ne ba ne din nti wan na me boy na ma me de kasa e ba cha won ne kasa nti wa me ka mo ndi nkomo ni wi a me pie freedom ho a me ko shop wo back no sister bi nso ho no odi kan so fra boy na busa ne se won na nyim nyim ana ama boy na ka chensa ana e wono a ana na nyim na so ma me hu ani gbefu ama ne bibia ase abo no ti me ko na won na me ko susu chensa mama Aisha se no ma ka kire mi o na se me ko bi ma no ko ye sa de we ya na e kire mi sa abo ne bani din a asem na akoye mienu e ba nso mo njimi ndi se obi na me kan afi dem say madam ne ba omo nji ndi ntim de mentimi nya sa de we yo ana onu se a onu kro ma me nkasa obi bisa me ame mbo ne ba ni din still ma me yin she obi ablanya obi a tini ma me nso ba shop onu mu no na so pese ye o ka kire mo hono mu no on kan kire mo ho na sister ne so te ne tontam senti enye ma gbedi kan ka kire ndada ama fe nso ko no akra odi kan busa boy na ma boy ne se onu a nti ontimi yin she obi a nti wono mu na o se and yes I had your back kwa scan ahwe say edro na medical ye no anseya anase anye bibia ho ana tie ko twa no mo say enya 3 months 1 week any 2 days ya ba ye no boy ne senyo no ane ma me so say enya ne ba no na ma ne ba ne kwa brochi nti na makofa nyinse wa bonten e de ba be say ne ba na kwantu nti nya ne ba no nti nya don de obehwe me ne kaple nti mi hwe ma one so kakra nti ne de ne ba na kwantu
ma say na wi abona no aduane dia eno oni 1000 e de ma meto aduane di nti mi nko ntena me papa so enko ble e wa akula na se wonu mu nti ma me a me nua me ne ba ono so to obi nchen e wo su nti ma me no frɛ ma me no em se na kuma no ofrɛ ne so ombra na say na aba ma me do be no say on hwe ma me ne papa enko obeji me na matan ne nchen akosi se me wo awie nti ono a na ahwe me ma wo mu a me nro mu toto ono a na ahwe me wa hwe me bibia ono a na eyeye akosi se me de wo wie ya me de ba ma me mu nchen se o mo de me ba ha se na me de aba ma me mu nchen tino ese no boy no so wonyinyin se no acho dai bi o so wonje na ne ma me no po kire se nyinse no me di fra bontin na eba na ne papa boy ne papa mabusua emunye se me de nyinse ne fra bontin moja fra bele ne ba na se me kowo a sakura na enwu a me mewu wana ka asase boy ne ma me ne ka asase mu wa bra wonyim no ka asase no kire o me nyim no ka se me di moja fra ba o mabusua mu no na se enye ne ba na me de be hye no me kowo a na boy ne ma me no ede na waya ama na hu na ama wo kasa menye bibia wo ne be ma foforo bi asai ne ba no ahyehyɛ wa mama me na hu ana ne sida na oka kye wo se wo di moja fra ba wa nwu akora ne bewu menim de wa hu ma me so menye be masem wo ho ma o hu ye menye be masem wo ma o hu ye bo no ne kire se ye kwatwa scan no date ayeye me ne ba no ye hye na ntesa na woni ne ba ni hia na ma me no oho bacho da bi no ni ho ti sida na wo kasa bacho menim se ebia obo ma no na mendi su nti na ode gina so yesa na se den ya menim okeka asansem we nyina kire ho na na ewo ho bacho wa tama oka se me ne ni nyimi di moja fle ba ebusuan ni mu a me ko wa mewu ana se akora ne bewu no sata me afle meeting ayeye papa na ewo eni ma me a o hwe me no no nso wo ho no papa be bacho papa ni no won kan ho bacho oba ho no aka ba ho ne ma nam so a me di oni me di ne oni me ko no ana ma me ne se o ma papa mfa me nko obeji me no ahwe me amma wo awie so na ahwe me amma wo awie a me di tina ase ka sei mama na akotra ne nche bacho e wo su ho no mo a boy ne mama keka sansem no se yeduabo se yede ye yetimi hu no se wodi moja fra ba na busuam ti wa hwe ye a wo kowo a wo bewu ana akoda ne bewu no na wo papa ye wote we no ho de nko o papa so papa me mo akwa aba wodi ne kwaku frempon me mo akwa aba asema wo be ke no kore pa ke no kore ko wona mama ne kasa mi an wo no mama no na fa fon frɛ me en sa me de aduane ko mane wo mdwara ntimi free ehɔ kɔɛ no ekɔ habam kakra timi de me fon to bia me adwuma no ahu se fon le bel no amkɔ fae ekɔ fa na mama no an wo frɛ me sɛ me mra na ade bi kɔ so me se di ade no se da ire ne kan ye de so meka na eye ama wonyem na ma ya ama nkyerɛ me be makro ntimi sɛ wona awo no te wo ba de a abe krokro no obeka na mo nyala be du hade a o lol fe ene obra wa se ni na meji usika ama tampa me do bo me ramane e ma e pe bosia de koe tin ko duye e ko e kuma no akoya wo ne nchen no amne ni nyina akọ sister no te ko du ampa no ho no te nyumre be no nsia fa ko bo no so ni ehia nti ho ono de tu anim se eye ama enyim ka se nyem be ko a me nyankɔ na wasafe back abo ma ne se afedie se ne ba no ene ni ama enyim wana kasa eye be ma na maame Chris maame ene bo ma ne se afedie se eye ne ba ene ni ama enyim no se sa ite se binya de me sa na me so da bra no ko se bra ne nye hu kwan a ye fa so tiampam le koi ye mi akotena te fiara se ya ne akotena se no so ito wa ye ka kan sam no ma fe wa senya ne banwa e ma ye to sempa ma boy no on so na danfo ba mu aba akore bae to boy no so kire se ampa woni me bai ahia na tie na mra akora ibo na ma ne se wanyim no date a woni akora we di hia eni date a wono so eni akora di hia no eye adekro
na mo call doctor no yom go twa scan no na so ko test no say dance no na kakra e bro so intanumu no ho no wonte ase inti wo gin se no nyi nam sin no masa waka sam no nyadwen yemi kura minim ne se e ma so ntamu nyim a omutimi bu omo nsa e fa ho na nyi se e wo inti so waka se wa ma sika otaduro inti nyi nsa na se ya na so wabaka cho so wanyim a upro pa ene sa na wo ha ne se inti pasempa bi e ka oyere wanyim na etabubu fa ho mpa chandi wan ka bi anke bet ya na e ma no eka ama mete wo ye be ma na akasa na se de uka se oba na ekasa mpa cho ya na e ma no tate so mo ka tate so mo ka ese oba anyi otimi bu ne sa e fa no wanyim yo e mo ye nduro ntimi de ebu nya ye foto e kire boy no e no maame e na begefo afa se e hie ho no e ka bia maame ne sa da na so mo krom omudo mo mpe mo jafra ne se me bai akofa be ma afro de abre ne banu de a e control na wotu ne ntidi a ende se okwa wo so a oma ne mo se nya onko ba bia na se ya ne banu so a edru a ne banu so no ono so problem na ma mi me sabe nya se bia eni pano me pubi se ebi mfiri me mu ana me pubi se bi nko ne mo gidi onyami mu se minyame ya no so no ne de na ki no me ba we se no na ngono ato ba ba sa ne otu nyam so mu na oba won chen no na oba abi ne yeso aso de ko no so oba yoa be ma yer ho ade na so ko ne da aso de mu no yi ni sin chen egweze be ma no be ne ho ade na odi adesade ba ya sa frɛ no aso de no edi sa be no a o ka we se no be ma no o ha be ba no edi sa de o ka no me entomasum ana me nyo asoma o ka no so eni but mile minyami am so no no gidi se me ba no onti fa sam to oba no so e ya oba no a me oba no di nka ka se oni akura no ana atena ana wona man sika so enti so wo nya aka se enya oba no dia na enukure bia edai eni enti ho no ka se eda sa na tie dia oni akura no entra efuma di edai enko na nyame ano wo a ana so wo ho ana enko hwe no enti sa tie dem dia akura no me hando bad na ma ene se wo no ba no ensa make akura no ndona maame ka se papa obadwa e ba me ho no eminim no enam akofa so ana ma hu obadwa ba se obadwa ba ye obaye no e ma fa ama enko akura se sakofa se onyere hwe no a mia o refa maame e akura no le nyame adomo se so be wo ho maame na be wo se so me na wo ha so me na wo ha timen kama na nche ko isampa akura no amene je no timame no na ahwe no a kosi bra odi awo inte se ba no e ka kontompo bia nim eno kura wo mu na akura no aka no ana de beso nim e wo mu eso eno no yo mame mi sa wo ba no aside Chris no be ma foforo ben e na no wo be frefre wo no acha obi ani hobie e ka Chris nko a be ma ya yeso ya adwuma wo he mama si Bema aside Christian na bema foforo ka ho. Pacho dabi. Mini obi aka Christian. Yes mema miensa mu a. Pacho dabi. Ya ne Christian akasa. Pacho mini bema miensa se na mo ka no. Ono nko ana me ko ho no mo. Ope me. Ono nko ana bema menim. No ono nko anso ni pa me ni hia ye. Christian nko a. Me pacho ono nko a. Na wo ye virgin. Me pacho dabi. Na medical date alba na metobi nchen amma ba ma me mo. Me ni wo kra bi. E wo kuma ase anan kran. Pacho ankran ho no mo. Kran ho na. Ba chan ba na me ni wo bi ansa. Nipa no ye adwuma be. Pacho ye delivery e wa akra ho no mo. Ba me na ja dada kra no akra e fe na obeka. Be makro no. Pacha. Woni ni ja ya ansa na wo ba be fa. Me ba Chris o me come ma me mo asa ba akra ha se kra. Ye fe no kro no sa ni pa na obeka. Nti on me ko ho de me ni obi a ho kra biem ka Christopher nko ape. Tesira na Chris ne kasa kwada ne nyane ba no. Fisi wono no ogina so se emema afofo onyem kra no o tama na wo ma me no hwe wo no. O se be ma bi be e ka se yemfa wo mere no. Ai wo se be ma bi ka se firi wo bra ne ntrai. Mo kra ya mo sere. Ai asem
say as me dem campo eh nti no ono na kwada na nyane ba o se akwada na nyane ba ẹni ọ̀nà kọ́ ọ̀sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀sẹ̀ yà kọ́ me wo na nsen ye wasa afre me wo na nsen ya wasa afre mame a me ne te o hwe mi ofre ne ka chen se e ono ana date na mo hwe na no apeda na me sa dia akọwo nti ono ana nso ne mame ana ne bu afu ose ne mame nti na nso na ne bu afu nti na aso pese obeji atum mo ye hwe se benya be ma no mame na ye ne no enkasa na ensama kese a waka kire wo ne ye hunu ne ye nti a e masa bi batan utimi kasa kire se bi oba be ma akofa ne nanyem ye nya ne tie so se kwada no so kram se jama oba no nti nka we den ka ya sempa ka oba no nka ya sempa o se nsema kese kwaku kisulo wasem we de mintimi nkan yo mintimi nkan anu odene nsema mode ba no anu ode papa ha abusanfo na kyerese eno no ye hwese benya bema no maame na ye ne no akasa maame una okuta akwada no asam a abai ya yese wo bai bema foforo no ne nyem na nyame a wonu susu se ye ono ano uso musa akwada no na atete no oyakora pa no oyakora bone fise bi ba hade bia woto so ye bekwa kwa die ne no ampani ampa na nya sa bema no ba timi ese no na mi jada nyini sa we de me bayi die ma nakore kula ne de oyakora bia no hodo obaye oti we ba chew yo oyakora pa ba chew na hodo anya me masem yo kweda ete sa simu na ye me ya papa onte sa na so wonte wonchai wote nkran ho a wote no nim so ba wode te wo e ho no wankwa anche koduru ye na ged woni ne hya adwuma na se na be ma no ba no pe no ti madam no kran kasa yimu se e ka me kunu mra na ye hwe no ye hunu be ma kro ne na nyima ya bone ka na adwuma ye de akola ne tum ni nyina wafa ho ka no e na e ko ba se ye ne ba no a afire ye ne ba na wo se nya no ha yenko ahoma no so na ye ne be ma no maame anti akofa ye ne no enkasa hello mommy asan atiko ye hwe se ye be san enya ne biemu na ye ne no akasa maame wo so na wano gusu aya wo kasa wo se akwada ye akwada papa ba chama kwa be no fa so ko di nkran ba chew no wo hodada onu obi na nete ti obedu ya na madam ne se wabade ya no wawie school dia omra the city ya opra wo ndi betu no abehwe no no ne na ya adwuma oye master nti ho ana okan na me mekunu susu ene o se ne o ma ne nko ne no ana nka ono ko to ne ma ke de etum ye ho na ena akwala ne se ne obekọ kurum na kurum adwuma de ya na eye nti ya kan nti ase ye adwuma ene ma akwala ne ko nti madam na ji akwala ne se obe kire na adwuma no feri akwala ibe duru ne nche wie ya ebeti anso se akwala ne sole anu wada o ma adwuma ene o de to papa yanim ene o papa yes and when o se me from dibra me send you scam wa ba na wo bedura me mpeso be fra akwala ma na nya la se bia wo ba na akwala ne se wo frɛ no so wo mla wo to nka wo bedwane eti me o papa na ekɔ no we na ante ene o koi ti o kodu ye no mo de o so mo tena sisi nkonya pe nipa ne kakra e kan ho no mo de to animu sisi ye mu kom na se ye sister na madam ne ba afere ko ye ne ba na wo se da enya ne ba na ye boy bi na ye se boy banya on kyerɛ nso wa ntimi ankyerɛ se bia boy we ya na ase we hu nipa ko de hye no es wonde wo so ne bande wo ma na nye no ma na gia abai mu mpanifo ni bi hwɛ no mo de ne ba na ye kwa buruche ba mo te so onyin san a enya de mo de ne ba no bɛkɔ e ba sa ne ba no na didie ne bibia bɛbɔ no ndi se me ba na kwanyima wonko pani kum eti na kuma ene so akwala yi mu ene wa hwɛ na anyinsem ama ode ya wo sa atam so na me menyam ti na asaya ma me da doctor ya menti mi anya na madam ne je akwala wa hwɛ no a nyame ya adoma fe na wa wo ti ene ye friend say ni wo mana na se mu ye nte ase ye family Nhyira na ide yo ho no ye so ye family to mu nim na family to ye nim e mu wa bi wo mu ha boy Sarah o ma me se wojo pa na wojo na wo ko sua adwuma no akofa nyinse no ye nkwa ahoma no so ne ye no ukunu no Christopher nkasa hello Christopher yeah hello it is say and Adam it is say
nyame adom ye fra wanya bone sania ye ne wodi ka kasa ma wo kasa akwada no ya ba ye wa wo no akwada no nya wo ba na nanka wo bi onim sa wo ba na nso akire enioma bi a wo ye ene ade no akire wadwen tinyin se ne de kwada no wonye disa wa ye die ne ansa ti epesi ehunu ade kropoti nti a ema wo ka asa asem no because be ma ka so be die na te se gina bibi so edi nti na apesa wo ye die ni ansa na waje ba to. Okay. Scan results no eba no you have to check the upon your okay. Now 3 months, 1 week, 2 days. Bana tam nanka or panakano. Nanka say 2 months. And they say Brussels. And they say near DNA to confirm. I say 3 months. Yeah, 3 months, 1 week, 2 days. Wo brebe ya wo sisi ye wunu se ene ne bobra. What was it? Wo sisi wunu se ene ne bobra e wo brebe ya wo ye wo sai o wo manti be mu. Wunu se ene ne bobra. Last scan of stress about 23rd January 2024. Scan ne chere nya botre. Scan ne chere se obewu 23rd January meboa. Yeah. Wo sai. Okay. What would I be? I was 23rd January now. 23rd January now, no way, and that's no. Yeah, but much as about 1 month, 1 week, 2 days older than the initial. As a about saying 1 month, 1 week, 2 days older than it's supposed to be. Who check it, but I want to die, now. Yeah. Say no, about 1 month, 1 week older. Yeah. I was see bravo here, meboa. Yeah. And then your analysis here, no, the boy mathematics or school. So they will see your calculation, and to be who say, a bra one in a die, you know, because see bravo, you know, not as a news any about 1 month, 1 week older. And yet, men are mere calculation. I scan the tray. In a tray. Yeah. Be would tell Oje, Obi wa 12 months. Me my chi baby, you know, you want 12 months. I feel more. Nine years and that's so a full boss. So then. 12 months in your wono. So what I say, aha, and no, and on who pay calculate, be 10 months, a be premature, and no baby bow premature 7 months, and wo ye. Basa krani ya children sa heat ne kana na wuhuru na fe ni mo ayu kama ha na ye no kasa o kase be ma fufuro bi hu asem no e hu asem te say I'm not ready to talk about that. I just insist on a DNA test. That's all. Be ma fufuro nde wonya wadwe se obeka hu asem. Yeah, I'm just insist on a DNA test for final result. 1 month, 1 week older, no one reason to open DNA. No. There are other things, but talking about them. Where I am, I can't really talk much. So let's just proceed into the test. Oh, ayo, and also again, I just walk Kabibia for whom be. The money in free so ne master no, Yaneno or no, Yaneno and Casa. So I say, also anya na dwe so ka bibia fa be ma fo frafta man wo kan this is what he papa so sorry na ubai susu gini di ewi ase anyi ni pa ni sa be ma no hunu ya wonka oba no wotetira na me bisa no biso wotenkra na nyamo na nete wo so ati asenti yewe se be ma no master no ye benya no na ye ne no akasa ebia no no so di masem uni be ma no master no unim Chris the master ayo maame the master one ne ye adwuma IGP no the patch IGP no minim hu ne dade unwo da okay etino ye gusu aya ye hwese benya na onu ni masem no mu bi te pese na ne kasa ne ye hunu sane asem no ete papa ebrebe na be ma ne maame udi na tam ifa chao
ɛnsɛ bra no wɔyɛ sɛ akora no ɛkɔ awɔ so a sɛ wɔkɔdi mogya fra a bɛyi no ɛnsɛ me so no saa mmerɛ no na mekɔ asɔdwi nti no saa ahɔ na mpaabɔ mu no adi sɛm baɛ sɛ maame no a na nkrom akora wei na ɔsama wakra a na mso mɔ ha nti hɔ na ɛkɔbaɛ sɛ sɔfoɔ no frɛ me sɛ ɛba bi nyim yɛ a wɔ ne madam akɔfa ana te na ɛsɛ no wafiri ne nkyɛn bɛt maame no ɛde akora no ɛnam sɛ bɛyɛ ɔde ne ba din no ato so deɛ sɛ ne kwantuo no ɛbɛbɔ no no ɛde ɔma akora wei sei no ɔwo a ada sɛ wɔanya ne ba no anaasɛ ɔno mu ɛbɛhwere ne nkwa sɛ ne ba no bɛnya no kwan no atu no kwan ama nyinsɛn no ahwere ɔmu nyinaa anaasɛ yɛanya kwan biara mfa ne ba no yɛ dɛ ɛmfa so mmɔ ne child okay nti anumu no ɛna me frɛ no ɛka kyerɛ no sɛ ante kɔfa ɛnadeɛ sɛi na mekɔ asɔre ɔma ka kyerɛ me nti no paakyɛw sɛ wobisa biribi saa ɛwɔ hɔ no mu a gyae na meyɛ baa yɛ kasɛm no wode bosomsɛm ɛna ɛbam wode bosomsɛm bam meso mede nyame din ɛna gyina hɔ ade wɔnkɔ bosomsom ni ɔnkɔ asɔre ɛyɛ bɛrima no maame ɔbaa no maame ɔnkɔ asɔre bɛrima no maame ɔmo yɛ togofoɔ yo ne togofoɔ nti ɔne wɔnkɔ asɔre nti ɔgyina hɔ kaa sɛ ɛyɛ bɛrima no wafrɛ no amana hwehwɛm ɛwɔ togo hɔ na wɔse nyinsɛ ne nyɛ ne ba no ɛdea na me ba no de baabi na ba no ka kyerɛ sɛ deɛ ne wɔfa no so akɔ baabi akɔ hwɛ mu di a ɛde wɔn kyerɛ nipa pɔtee a me ba no ɛkɔ no sɛ wɔatie hu sɛ akɔ bu hɔ no ɛne yɛsɛ wɔhunu nipa a ɔkɔ no hɔ no nti sɛ wɔka saa deɛ a ɛsɛ ɔna ne sɛ ɔno no bɛku me ba no anaasɛ ɔne ne ba no deɛ a ɛdeɛ medeɛ meyɛka kyerɛ ne sɛ menya mea mesom no no ɔso sene ɔno ɔde n'akyi no ɛmigye nyame ne di ɛnti saa nhyɛeɛ no ɛbɛba wɔne ne ba no ɛso asɛm a mɛka kyerɛ no no ɛno no ano ɔsi sare maka nam sɛ ade maka no firi sɛ ɛba hɔ a wɔne mu asɛm a wɔka nyinaa no wɔnka ɛmfa hyɛ nyame nsa sɛ bi yɛ nyame ɛhwehwɛ ɔmo ntam wona woka ɛyɛ nusɛm ɛne abosomsɛm nti wɔn so yɛ obi a wodeɛ wo no wonsuro nyame baa mede mesuro nyame nti de biribiaa bɛto nyame anim na ɛmu mpaabɔ ma nyame so bɛyɛ dɛ ɛbɛdi ama me ɛnu ntam a meyɛka saa asɛm no akyerɛ wo no nti hwɛ ne yie ne gya deɛ woyɛ no mefrɛ no ne ne kasa wie no mefrɛ ne ba no Chris mefrɛ no ɛso bɔɔ no saa asɛm yi amanneɛ ɛsɛ Chris deɛ mahu ani te sɛ no wame yɛ dɛ aka nti mafrɛ IGP so abɔ no manneɛ ma IGP ka kyerɛ me sɛ ne no nkwa sɛ mefrɛ mame no ɛka na mede mempa abɔ no ana menkɔ so yɛ dɛ ɛnyɛ asɛm na mekae ɛkyerɛ mame no ɔsɛm adi no atem no te sɛ meboa a mfrɛ no ɔno a wɔnka te IGP sɛ de woka brampare asɛm na wokɛ ana mpakyaa IGP dampare pakyɛ bi ni sɛ dampare sɛ menim IGP korɔ na ɔyɛ deɛ IGP a mebie m'ani sɛ yɛ ahu no asɛ no nɔmba ɛna ɔde maa me a mede frɛ no wɔyɛ deɛ IGP wɔyɛ IGP o so ɛyɛ ho ahoa pii o so ɛyɛ ho a menim agye sɛ akɔfa no a ne ne ba no ɛna nim no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛne ɛtwa gye wɔ mu a yɛbɛyɛ deɛ ne no wate yɛbɛyɛ deɛ ne no mate bɛrima no waduru ha wie hu hia sɛ yɛbɛ ne ne bɛkasa deɛ ɔka wɔ so wɔ ne wee ka ɔnsɛm bi wɔ hɔ mpɛ sɛ ɔbɛka ho asɛm nti wɔanya duru ha no yɛbɛhwɛ ne atwetwe mo samples no blueprint foɔ ɛna ɔbɛba because ɛne yɛwɔ DNA case a yɛbɛredi ɛti mu ntaa mu kɔtwuu nti blueprint foɔ bɛi deɛ yɛbɛhwɛ ne atwe mo samples no ɔbaa no ɔha akwadaa no wɔ ha yɛatwe ne atwe bɛrima no nso deɛ na yɛde akɔ aburokyire akɔhwehwɛ mu ti bɛɛ na awɔtwe mmienu kɔ ne na awɔtwe mmiɛnsa deɛ na ayɛ ready na yɛahyɛ sampa akwadaa no wɔ papa ne Chris na sɛ nyɛ wɔ papa afei ne abisa akwadaa no mo bɛyi bɛrima kora ne ba ne akwadaa no madam paakyɛw wɔno koraa no yɛwɔ ɛhɔ no ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔmpɛ sɛ n'anim sɛ bɛdɛ ɛbɛba out ama obiaa wo ne ti no ɛsɔre adeɛ ɔnyɛ dɛ wɔmma na koraa ne deɛ ɔba ɔbɛhu no ɔhu sɛ koraa no ɛsɛ no yɛhwɛ n'aso yɛhwɛ n'aso nti ɔde na ha ɛma woma wɔhɔ nyinaa hu sɛ ampa ama ɔbɛgye akoraa yi ɔsɛ akoraa no so sɛ no ɔsɛ n'aso sɛ no na koraa no mpadua no sɛ no na mu sɛ n'anim bɛba
out ama bia hunu no ama no ni bibia be kɔ abontene de and you want me enya sa na o kan opo so che se enya idea ne ndika ye mahakra nanka ono na se de bia no so de ne me ya de sa enya yi sa bi se wo kire bi no e wo sa ya dance ya metimi ensa ma ana nda bi ya mesa ya kran ke fi mu it is also wo lo ya bi ya me de bi ni lo ya bi ya ntu ya kan ya ba be kan na ntia se ya o ko to o peru betimi na de akono afre lo ya no anu wase mo na kan so stay ti die na mo gitu bu se ye die na die ye gitu se yo e de no anu ye be ye die ne no na ya huru no kora ewo mu ye Chris e na face so no Sarah Poma e be na Sarah a good girl ampa eti e die na na say Chris ba eno anu na say asemo ma me kan say me be die ne ho jone ade no na aya no kore yo no said etie no wakla dada ntina che se senia etie so so nya dan pare na mo ni para na dey IGP yo ntina che se eno no ye be ko ye second story so mo ba ko try for mo wate na ye ne die ne fo na asifo maba ni abetwetwe mo samples so say ya na ye di dwuma no ye hye no kore wo mu ansa na sem no yetimi aka ne se ne wo se ye ka no no ye nkoma etoso mienu so afenya ko wa wo ba ma bananya 14 good years wa wo ba ma bananya 14 good years ama ese bana kwa kodi obi wo won kran okwa wansa no nya 14 de na so ne ba na nya 14 years wo pene ba nipa kura kwara na kodi ne woro so onfa ba ne ma no ya frɛ na onfa ba ne ma no aya asam wo wiase mu nsam enti afi nya ko ha ozo ohia ne ba na ne kina ya amene mfa ne ba ma no 14 years abaya nso woten krai nipa no won krai sa kwara na ye de sa ne tibia mu te sai oba ta ne nsunu mu nti afia nyako ha me kwa no so taw na makobisa no ne ye nti a wo ba na kwada no otimi ekodi nkran ya etesa no na chese no tap send ewe bomodian say Ghana fada ba bia wo bia wode osika ebe fa so obia wode besande ama no ne nsa ebe bonuses bebre wo so a insure family promo code nso betumi abo ahye so na bribi aba download tap send so e wo phone so wode bonuses bebre natural say no Pemsan TV job training nso ene chena na dwumadie no eba so den sa bra me no mo kase wo ma hyase den ya princess Fia Sapon na ojambo amanu nyina wo ho culture center ha o mu di dwuma no bomode so do ho ebe kwa akoka ho na mo di dwuma no fefefe ko siansa no dwuma semina ye shower gel body cream ni no mo kire ye wigs ni ade ni no mo kire ye 2 days no 600 cedis and a fee registration fee is 50 cedis for number 0241604702 enko ba bia na me be fe nya akoso na me no aba be din koma fa ne ba no ho family drilling company limited nso o pensio na unya bi aban pipe ye tumunne adechia na ebie ni ade how pese wa utu suo e wo fi a wotimu a family drilling for and wo se wo frɛ wonum enkran wonum ofanko barrier and afi kumasi anso wonum odium number na 0240333111 top choco spread no moto unya pan no a emra eno a ne top choco de aka no wode yemu a eye kama ubedi ede biemu enkwada no nso pepapa e sign ne da eyenti floral tissue so eye moto usuna wode pepa wani su a ede tinka wonsam mo a mo yusu car no wode bi si dashboard so a akono ena fe pocket tissue no so no wode shoboto mu a wodu ba bia wo nasin futuro kwa otimi twimbi na wode apepa kama na chese no afenya ako esi ana wusu yi oh mensu emo akwa abawie na mo ma mensanka floral tissue no esi HR office na emfa emesi hana nso ate eba no se na aba no kodi nkran me pa twe nyina na ekumawu ntu na asisi afia obey de onnam ha no be ba sentifa na me ne nkwatena nkran
am sister mba no so nko school ni ma de nti so be sua adwuma pese me ankasa me yeden me for so ana me hwe nam de nto adwuma na so afiam kwa me nya ne basa yi nyina efiri kro ba ko so de me nya ne basa me de be to adwuma na me si yo sister wa ka ma yeden mate na ni me twa so na me se me oni me wo hefa pacho kumawu of kumawu no firi mpa chan kumawu ha no firi wa danfo na wo ye nua na wo ye de ya pacho nya me nua kumawu de me kunu na firi honom wangasa firi pacho me firi nsuta yo mamponko aso pachan okay teye nam si your sister wa ka de a men twa no ensi fom ena enem si you teye ne me so me be kumase be pe oni so no na yero ho kira asem no mu ye ne enti ase ai timi ya nam sister you aka mate na mbusa mba nam sadwo abekọ na osema me kọ so de me to adwuma mu nko ade a me kọ nam si you oni o kọ ani nyame nko me so me be kumase ya no timi kunu pani wo South Africa to abesi dawo kwa homa hanom na ene me so me bai di Christmas mu na me call ma so ko di Christmas ona se fia se bebi a wote no asomodwo obi a me ha wo se firifio nti kofa adwoa na ne ne metena ha no ko ba bi kro betimi ahwe nkola no ama na me hia nto aka mate tim ene ho no mama asefo na me gina me frɛ ma mbadu se mpese me hia adwo nti di bro nya wie ya ma ne nye den emra wo se yo me do ba ebe den ebe bro kakra bia ma fafo ma from se sa adwa ho te se ne ho ye na me sa akosi se so ba ye nchenti minya abotanya me adum ade ne beto adwuma na me si yo aka mate tie ya ma frem ma chem si bia akra no ho etie takra no no me ma me na ehwe na ma me so afiri na wo hwe se de wo sinya akokoduro ba tan oba wa wo no na obitimi ka se oh ha wote wo besai e na ho anwanti fa no ma me na me fa no konkran na wotimi nya akokoduro de wo ba ma obi fufuro sa wo fa no akokoduro ba no no ma me mpacho bi ana metena sese bi na eho no wo de akire ko hwe ba bi ode ne kwotena mpacho de be ho no me ye mistake burade tie na me frɛ na aka cha me se wunye bonini ntu de me ba bebele me na me si yo ntu ka se me nye bonini sa na sa aka kire me na ni me twa so timbae ma me na me je ne fofram tena na wate wa se wunye bonini no se de o kan nyina yate ntu de kwantu so so do ba bebele wa nya mmelepa no nya abotemfa ba me na me si yo na wa ka mate tidamia na mtana ma fresi san si wa famba mele me si bi on me ko na me si so de me ba na ko e bibia won kan kire me na me hu ti me frɛ no na mtana je phone na ne nkasa fa jimi ko jimi fo ete so dwama mbɔ kwa ne ye ode madam na one me bate no mimi di agro bebo me dua ode me ba no kwa jiska do no kwa jiska no bebre mbia di ada wo ye ne dai me nko me fa phone bi na do ma fa phone na me chia bu sa osi am hotie ot me mpo no ka sa tie un ka sa papa bi ankyere me fa jimi ko sister na me je ne phone wo se fia fa phone mam na me keka bi nkyere no kwa sa sem na sister no odi no ntimi asema me madam me waka ne se ena ne kinanya me hia me babu suafo ne se me mfa mo de hye mle o da na wo ye sa call no ba che ye benada no benada ye ansa na obi kra so ye dwamanfo fa chan no obi kra kira me se me mla hanom na me hye o maka mate mo kan na man tenase kula na enia mbedu akra na 12 kra abo na enia mo ka se me nkonya mbo a enefie na maba ene se me dia bentie na ni chinya me mpane hwe ma me ba ne hwe won de akora na me mepe no na de na wo ka kire wo ba ne ntie me otimi ka kire so ye dwamanfo madam me kan hwe se me mesi me hia me ba so de akora na koye bibi on kama ma so ntin te se na me kan ye no won ti bi da sa de ntin maka sa asem na kire no na me akora busuafo ha na e ha me na e do kora se wo ye dwamanfo madam nye dwamani ukunu we mpacho akora na papa de se me wo no aka baabi akora na wakodin kan okay ma me na na hwe na na yesai me ma no mo ye nan me ensa na ka de o mo papa o papa e ba ko ba chan ne sire na obe ka che o se edwamanfo e de no wahu no de no wate wa misa no ma misa no se si bi o ka no nti aka na me ru ako na me yisu me ma me badu na me ne no enkasa na mente ne o ma bi ase mente enioma bi asefisa de wo kan erere maso sister no kwa me je ne phone no na mpese me ne ba so no adwuma na oye no ma afre no waka che sister so distance bo bo sister ni dua sister no be wu ko obi asem wagye asem sister na e ka bi ama me no o so obi asem so timi je obi asem sa ye je obi asem sa ye nkwa homa no so na ye ne sister badu ye ne no enkasa hello mama badu mama sister wa ba pa mama say
Hello. What? Me ba ta me tonka. Yeah, mame. Oh yeah. Me ba ta boko mame. O nyame nso nhira wate sa wutimi gi obi ba na wo hwe ne kama nyame nhira pa. Me ba ta me da se. Na ba ne sa na kwada ne bedi wo ho. Nhyira FM. Me ba ta ni se akra no me ba ye ko mi ku ma wuti ma ate. Mi fi ku ma wuti ma ate. Na me ba ta akra no mi hu o ma me ye madamfo. Ena mi hu no. Ena me ka kire ni se akra no. Me pe akra bi ni na tana so. Enye isa. Me be won ko school di so ni be tena. Na ema obi a ewu. Me ba ta tena nkan. Me ba ni nko school nti se o ya da ya. Me wasi akra no won ko school. Eti me tini na tena me mfa no na me mfa ne nko ba me ma obi a na ase ewu se. Na ka sa me dia fa na eko. Na me te mate. Na ka se nyemu na akra no me ba ta fe me fufu na me nti. Ye ni ese mu twetwe. Sanfra wo ho. Me ba ta sa fe na me na mwati mu nti ma me na ba bi ye sa fe me. Jina ye ya te wo kasa pa nti jina ye ne no nkasa. Okay. So ya te wo kasa. Enti dia kwa ni se me wu no no me mfa kra ne emra na me se o mache. Na o se ne me ma o mpese obi a be hu se me dia kra ne ba kra se. Na me se o mi de ni problem ti o ma na me se ne be de na kra ne de ne ma na e ba. Obi be hu no o se o. Enti akra ne tam ne bag. Ekose body fuo bim. Eti enumre na ode bag ne ye de e baaye. Na anajo ye komu kan situ anajo. Na me de akra no e baaye. Ti e baaye bedu me ne te fine. Na ka se nyemu no me ke blante ma no kwa eti. Ma, uni bi de blante no so me keyboard ye. Mi ti an. Na me ton. Na me ton a na me di we ti ka e de yakoma no. Eti me yama akwa no kwa eti. Akwa ne mama me be 5 million akwa no. E be to me me ne ju a 1.7 na me nkati. So la me bo ma me ama ne o ma me say. Oh, akwa ne ye me ba. Ti me fa ne ka me ma do e ye bibia no a. Sɛ me ye me ma no sa na me ye akwa no. Na ta se nyi ma akwa no na ase. Ayi ma me ne na ase ye. E be ma ye ne ma me. Enia no. E ye ma ni nia, eni be ma me. Na me de me ne akwa e bi tia kama ta na. E bu wa ma ka ta je di nti na akwa tia wo ye me sa. Na wo jo no o so me ni. Sila no me ta ye de man e de ko. Me tete ka ma akwa na bo me ne ma wa bo me ka 22 million. Esi ya to ma me bo ma nya ma so so die. Sister Bedru. Mame. Wo se akwada na ba o ka sai. 22 million. Acho wo nya abote ne tie me. Wo ba ji akwada no wo de ne ko so wo de ne ko school. Ana sa wo de ne ko so wo de ne ko cho plantain chips. Me ba cho ni se akra no me no ma me kan se me ne be ya adwuma. Na me lepa mu no na me ne sua adwuma. Ti akra no ko ye di sai. Me ba to ko 6 months. 6 months. That time. Insie ni. Mpachan. E no de akwada no ko ye. Mpachan. Na ya samo. Etu ni ne ko plantain chips na ade ne chie me boa. Me ba to egu ba bi no ase e ka ne ba mu no na me ka ase ne. Na ye ti ni bi na me ni nyina bi akwakin. Na e ka kaka na wo me ni di atiatia. Eti mu na me ye si ni bi na ono nso ye bi nti me ye di ma ne kwakin na me nso ma kwakin. E no ma me e ka ase me mfa ne ma me so me bi si ya hoboa. Ba e bi wa me ma na ba. E no wate wate. Eti na ta se ni ni fine ye di ati na di ma no kwakin Saturday. Me bejan. Kasa me tini no ma wo ma. Me tini no wo ma. Etimi de wo ta ate. Etimi de so reba na me tell me da. Eti ade ate no wo deceive no. Any tisa, any ataje ni seliti Ghana. Ejum, e dia ba be si e Ghana ki. Ya share ye no na tisa 85 cedi ni wa tete. Aye ye ni. Eti de be ya ni say pacho. So mo le zikasa na na show. Me ba try say. Mo share zikasa na wa chechire show. Me ba say 850. 8.5. Dabi 10 cedi 8 and a 5 cedi baako. The 5 cedis.
me part-time 85 cedi kwada na chechere shawo me part-time ebesi bu ni mo dia besi dan na ti dia asem na me mani hu ye na me kofae eti me kofae na me kwoti hwehwe no a eti nanimle ni Sunday nimle na hu no na me de call information center kwa na nso ye eti anumle na papa fo mienu sofo mienu ene ne yire ene omo baawo omo ye nipa miensa na adwa ne ka ho ena papa ni sister na me ma me wasi ye hiam ena me ko ye na wasi akwai se wakwati na okoye na oba na wada na ade asenti odi nyema na si wakwa akoda baabi amade ate enti ye be ni se wo ye be pacho na ade dia kwa na ye dia fache na me se da akwa no asese ye me masem na no okoda baabi ma ade echen ena wezu so aba eti me dia me ni problem bia wasi akwa no bisa kan se o ma me wati wasi daddy wo wasi daddy o de wasi daddy na de nti na wati me di ade akwatu na wanfa wudi besi fie wa na ma de anto akoda daddy o mu bisa no awanka na me da me dia me ni problem bia nti me dia eye se dia se dia kwa na ye de fam amete ye da akwa no mpo ye ni tubi o de ne nane na mo awo no de twempra tuwa de wagana ema papa no ma me ba na tuwa ya de o ten akwa no tuwa ya de me ba to eye se agro mu onto ocha akwa wo obi o ye slem 16 years o se ye emema sam no ene na emasa na ye no Mami so onre mami badu so obodua mu mami wate na memma mahwefo akwaba emra Adom TV so abusuafo na efiada yemu makwaba fei na wa join ye ewo Adom TV so a eye obradwumadie ewo Nhyira FM studios ha na sade ye no edemamu no enkoma hodro manfo no de aba no yetena so na yede da ato de da ene enkomo edikan ye wie na nkomo toso mienu na wabeto so no komo edikan ababa wo no so wa woteche 1 month baby bema ne se akwada no enye ne ba nyone ne wo no bema na nso so no abaya na kire se wo no a na wo akwada ne nti omo de ba ha ye hwese ebe die ne ne ahwe no kora ewo mu bema ne se wo hwe akwada na se wo ye mema sam ne adensam ne bebre tidie ne no ene kakosi ye se ye wie a na fe ye hunu nokora ewo mu koma toso mienu na fe na mato eno nso so fie nya akotea ya wo se ne ba wa wo na tete no kora na nya 14 years wode na ma obi se wone ne nkotra nkran afedie yenim ne akwa akosie osase wo je ne ba na nipa no nso so mpeso ode akwada no ebema no ya wase se ne so ye dwamanfo nyina obi ode ne ba ma wo eti enwa nipa akwada no wone nchen na wo nkran no awa homa no so sister badu ya ye ne no ekasa tie din ne tie nkomo no mu nsam na afa memra akwada ne maame so ya wo no te hase no hello sister badu maame asama wo kai die na chesa akwada 14 years no wo ye memasam me ba to obu 14 tinyana me akwada 14 years e ma ye ko ka to onye 16 no akwada no bu ni sansan wo ko akwano na ka so onye 16 years dan me flow sister me pa check me ba ne mame na ne nsabu na ya odi sie me na asi yo wa mate nti bia me from sister Badu akwa no fa ne se wa wo ye mba wo ba ye bone a mame me sister Badu ono ho no akotena 6 months mame akwada no ba ho no bu ne nsa me ka se obu ne nsa o ene ye eno ana na me pese me hu no enti obu ne nsa de na tese ne nani afi be ba na 14 years na wo kan de wo twam ho ma me ne ba so 14 years no aka no 16 years na ne body ni yanketwa na pa no so me ne nse bone me ne ti sasa je me ma me ya no wo ya de anya me tia no na maka ma de atimi nsen na de kwa ni se akra no bi wu so ya me masam no eye me wanwa wo no an so kan ese wo ya sa de me ba ho no me ya se me ya hoboa na nka me de naba ene ma ka ni man dada na papa fo dada na papa fo no de ne bae no wo mo kasa tre no aso se ye so aba e ye se ye hu eti wo kwati abrafie ntem o mo de futu ma no
Sadanwa omukasa no danwa na kwa na de te ya dana jo no wata epieye all for the ninku ne na yi what they say ne ntare ene ne sapo ene ko wo hwe o ye fra no to nchen e ba so ka kira kwada na maame so ye dwamanfo me ba so wono ne nsam o ka kira ne o ya ne pa sabe ma me do ba beka won ti aka kira me say me do ba na di sikadu mi ye kwase ni ba ya ko ba ne ka me ye beyifuo enu ti na ma me so ka se no dwama na ade awo ba de maka ne me nsai e wo de ma me ne ko wo ya so no de ama na danfo na ye ni wo de ma we na we ya ye ni ana ma me ka tena na danfo ne se wo bi asa wuti ne je e di ye di maka me nsai me ti ma me no me ne nse bone wo ku no so e ya me wo fa ba eti woni se de me tie e na ade akwa ne ma me me sa ba sa hwehwe de be hwehwa kra no ebia se wetimi abe fie di na taare ene ne niema ne ni nkunya de adeko ebia no wonyira no akose baabi eti nya bote na wudidi matem eji sabe wo ya mi asame sumi ye nipa na kedi matrew ba wodi ma wadanfo na wodi ma we na wa ye ni mi ye nipa boni ni asan kan fa abare ma ne se me ne ntna afa de du baabi a de no wo pese wo ye ye ni keka nsam de kire ni Simpato sana asem ne tie. Sisa no hwe pa no cha no ese wo bae wo se wo je ne ba no ohia kwada ne ne kine ya. Me pa so ne ba no se mi su mi gusu mi dia ko police station. Me dia ko information center ese mi gusu na me so me ne nam e na me hwehwe no. Na yira. Me ba to say akwada no wa yira. Ai wo krisie be ya ayi ni na wo twinie ni hu no ana me feel ma me ne bo wa mane na ne foni wo wo de ma wo mo efoni no wo de ma wo mo mpacha ya mfa kwada ne foni ne nto so na ya hwe ewo inside no me ma hello sister Badu mame ti akwada na yira be ba ta akwa na yira na ni say akwa no so wo twa picture bi e ma wo mo ye picture bi wa video bi enyame bua no emle pa mi de video ni be send on ene nipa no so mo de afa ni ebre me no esa fa ni be to ma to no me ma wo ne papa ni so akasa da wo be frɛ me no me de papa ni number be ma na ne papa na akasa no atie se mi ye nipa boni ni ana me ye nipa boni ni a na wa hwe se de atie akwa no wa ye video bi amomo aye ni video me na mame o hwe sister Badu e da to ni tio akwada ni gira wo akwada ni mame amane e da to ma bona mane gira mpacha oka kire me na da no oka kire me ntie ko ante na hono ye fra oka tem so hu akwara na mu da kwara ni ko police station na wo ba ye won kan kire ye sa kwada na yira mpacha me kan no fom hono me kan na si tabere ba na kai mpacha da na me ba ye no bena da wo ka sa kwada na yira mpacha be na wo ba ye de ne de wanka na sister Badu e mame say case no police station be ba time ukura police report say be ba say ukura police report say be ba say me kwa mo tire ma no atem police extract ya ma obi be ba say police form ma ukata bi ekuta wo e kire se wa be case wo mo ma me prata bi ba ya kitwa bi na enfoni ba na wo say wo de ba kire ye na ye de enfoni akwada no wo ye dai wo ye study enfoni bi e wo don nsem bi na me ni mo sa na 20 me benefit no ne ni pani ikire me ya ba sa afra nkomo no emu do because I know be asa se piepie ni mame ye na wo ba wa ka che sa kwada na yira wa yira what you say afre na sister Badu na yi abetum say pa cho mba no branda na mba no mo sa me o de ye me ni ti boni o ni ka je nkomo no me hye mo bo se wo nkomo me ensa die ne case bi apaye wo say ye de ehu nsam ye de ebre mo nkomo we no emu do wo say ye nya kwada ni mfoni ya ye de begugu TV ni so na ba bia wo hye bia no ye gya no ni nyina wa fa ma ti nkomo we de be sia ye beto so wate kwa kuma to ye mame ya ba pa oba na ma wate enya oba na ohwehwe no nya botre on sabe ka oba no wate na kyerese eno no ai siko watcha uncha bi de atwa bi *281# all networks okukuseku me
programs manager. I don't know. Nyasam ketua. Uncha bi a chabi and ye beche sika. Na I start 281 hash. Start 282. And if you that, but more than answer will be chow select session 2 na. I want to Nhyira FM. Ewo na o click swa. Obe to me a check 5 to the circle. Name kai so be chadodo. If 50 to the circle na bet to me. I stand a chance to win. Me ano pe me chame dio. Me chame dia den na metia. Me hia sika gidi. Enya asam ti so hia sika se de me hia sika ya. Start 281 o phone so all networks. Na blueprint for aba. Mo kai benewa. Ana mo kai no. Benewa, samo kai benewa woni kwabena ben na fe Joe. I tell na Joe be mu. Benewa ede ni case bi ba ha be ma ne be ma ni nyina case ni ba ha a be ma no eye ne se enkwada mienu a wawo mo no nkwada ni nyina no enye ne ma ti o mo ba me ye die ne no ye die ne na che se panyin no meboa eye kwabena ben ba ketwa ne ye kwabena kwatumo ketwa no mom ena na ye kwabena ben ba ne mom panyin de enye ne ba da kwa bana ben no ma metia o ma me yesunsum sori ni behwe na nya sam ketwa oba ya wade wo esidai na kwada panyin a menim se be na wawo no akware nya me ba e pushi be na wa na na eja oba na nim ne one na nyam wo se ne be ya me x na kasa me x no o x de o si de pa wade oba wade fo enti ye kopa x yi bai na blueprint for the Roma ya ye die ne ye hwasa ye ne x na sanya ne x ne dia ene ebe ne wa ha obesa kire be makro asa ye ne x ne so dia na ne wa beje ne ba na be ne wa nya kwan ato ana wade so ana me boa mfa kwada ne ma no ma me fa o ya hwan fa de no x no ni nua na o me boa jo no ne x no be ne wa won so je wo de mo ana me nso be die ni me de ne kuta me no doctor ewa ha doctor me mo akwa ba blueprint doctor kese ba akwa wo boa yen ye die ne hu nsensem nyina doctor nya me sraw ye nya wan kenye sabi e mai de meme bi nam kwa agurade na meme bi so de me bi de nam so no sanya mo da woro ma ye de zero be dare ye ayi doctor why you ready dia ye hwe betimi atete ano no wa pacho obi ante ne dia no na bere wa babo mpaya ma tiawa na fe ya hyase wate emo mpaye Ewade da wase kasaden Ewade da wase emewie eda wase ede na dwumade nyina de hye wonsa so be medwumade ayenkunim de amaye wo Yesu de nti amen doctor are you ready okay ewie mechia Nhyira FM T4 ni afefo nyina blueprint DNA organization ejumako ya kwadare o DNA test bia ewo wiase bia no ya saba biom e report aba ya bekenkan achechim de ntia bofra bi bema bi ba ana se de ntia bema bi enye bofra bi papa eno anti ena yenam ewie okay ye mbohwi na enko last page hono page 3 yo page 3 na yenye picture identification but your di kan Samuel Obeng but your no da wona na Samuel Obeng ono a unu an na da ho no yo alright na de toso Lydia yeboa oye abofra no but your no obana na da ho no panyin no okay alright inti yenko page 2 hono na yenhwe chat no okay na yenhwe se nsunsunye da abofra no ani papa no ntama na se omo nyina ni baba ko ya hwe chat na be ya show PI no number ID kan 0.00 0.00 0.92 2.34 and 00 minu 00 minu to aso na dash minu bi ba dash and 2.38 and 001 2 3 4 5 to aso sa enti so okay kan 0 sa wo mu na 0 ni mako 14 ena o kan free 0 na e wase pa na 0 ID kan 0 ay to so minu 0 number edi ho no dash ase ho no pa eno no kire se nsunsun ye kese pa da sa
numbers nintem aha nti eno no unqualified kora say ye no zero mo ba no zero nso no so hey anu odi o doctor nti say ye gina so akọ first page na asem ni nyina tofa ene say Samuel Obeng onye Lydia Yeboa papa ana say Lydia Yeboa omfri Samuel Obeng. Doctor, are you sure? Very, very sure. Wow. Yes. Hey, where should be him? So, can I say first all now be ready? Pepe. Na onye be man ba. Exactly. Na kwada ni mienu ba akoye ni kunu no ba, ba akoye ni kunu no ba. Me kai pa. Ene ye bisa na no kofa sa be ma we ba ye. Exactly. Ene ono so ya ye die ne no ono so so za nya be ma we ni ba. Exactly. Na just say ye wania. Eye wanya. Na waya Yehowa Benewa ma Benewa ya ma me ma hye kakra o Obani friends Lydia Wa ba no aso mi no pena na me no Dabi blueprints omu ntwantro Sa results we enya ne Ghana ha o Abrochire obi ewu kura yetimi ye na anokwa na mete se obi ewu kura yetimi edie ne no ewu no kura mu Mewa ma emetra ho nya monyo entra ha sa de opeso usuna enye su bia na opeso usun pa chew wabo game ma mo game bene wabo game obi a waware oba warefo esida na kwa nye joba no wansa anye Samuel Obeng eba mami mo game wabo game eti akwada no papa wa hin akwada no papa wa hin manka ebi wo ha ese ya boka de di kan ya boka de to so mienu o me boka o die ne ne boden ebi wo ho bi ma ka meka ebi ene oba no nya papa o ebi wo ho bi ma oba no be ye bastard fakra tare to ne ya kora no ya frejo na gina homa no so koda wo ba Samuel Obeng wo de ba ye nyina bo yi twetwere ban o se die ne wo ya musimi me ye kura me menti ase ye pa na chewa no so ye o mechi na ye huna kwada ne papa hello baby girl how are you mama na go game no the also did your papa na payi no ona say ye wu no papa ya ye mama mi no obu nyina anye bene wa kasantete makwada ni so no na ada ye wa hampa chew me no de no krenke bi wo ho bi man ka meke bi it is den na kwada ni nye mama ni mi elu nyina ama doctor asema ababa yi kan ebetimi ayesa I think so far in human history the only conception item possible any say Yesu mama Mary ono nkwa na according to history obema emfa na da na wanyem awo apart from ono de oba bi ani ha obetimi anyem abra bema bi enyedan emfa no enti ye da so gina be bia gina na we stand by our results 100% said ye presenting accurate. It shows a true reflection of the fact that abofrano enye bema we a friend Samuel Obeng ba. Mary pe. Yes. And a bema ene na wotimi nyemo ye. Exactly. Obi a waka bia bema na die. Sanity because all yes we you know that's yes we doctor analysis we no the patch media akwada ene mani abre akwada yi mami ntimi nkama semu yi media akwada nka me ne bene wa ha sei mo media akwada no fama me nka me ne bene wa ha what you say because analysis blueprint doctor why you necessary doctor apa be nsi wono oni mbema bia there be bene wa pa chow me pa chow pa eto ba no nya papa o because enye joba enye Obeng ba to papa ne hwan maybe wo bi mde anka meka be ma bia ne ho bi me pese me hu akwala ne papa
na mama de ebeda am se mumu ame na me hu akwala ne papa me ne kwa obene na neto e na me call jo no ho ti me call jo ho ba back na be hu se menyem no ma mfa ba bia bi se me call ba bi ma nka me kama ma nko ba bia bi uno obene na neto me no obene na neto me call ba bi ma ma nka me ka ma nko ba bia bi asem we die pacho asem we die una unua ne jo na oben no oben ada wo yesu ha na wa case ne nya wo na nko a wo ba no na wusu oben nua yi na esu no ada nti na wusu iti show ne bi papa oni su iti show ne bi de nti na ma wusu mame ora ho oh so me bra ne kan yo o ka say nya ne ba me bra ne kan ya obisi barima kwame owusu be kosi ana akwada na de nsesa wo hospital benwa I don't trust you mama just wa na eka na na ma bat say maybe her spiritual husband got her pregnant akwada ne de wo se wo mama papa so nim se wo papa nyino se wo akwada ti oni nsesa akwada no ho akwada ne jana ho mama a utimu so wo mama ni o mani udua nyina pacho se me kaidia em say the first DNA na against bema baako no em say in there we established the maternity of the two children okay inti ne kire say nkwala mmienu nyina efree obeya inti sese no maternity ne there into means just because the paternity is changing baby and there ya establish it say nkwala mmienu nyina there omo free mami. We say no Dauda for say let's check the DNA again. Moje been wedi wa hu. Moje been wedi. Obi nso say mama jesi wa. Asebo say obi nua no oyo ba na bere ma no. Ba no to was ada mu oba mu hu no. So the what dress in India. Oba pa na mo ni timi egu ni ti so. Na ra ho. Oso nua ne ka say enye ne ba hu. Anya ne baso wone bene wa na aya na sese ase enya wone nyinsen na nya ne dia oh o kan ya njile ndi se ye ni se bia oboa bene wa metie wo una kaka utimo ye di nkomo nyina wo kaka utirim ebi wo bi mu amanka ebi die bi wo ho ebi die blueprint wo mu ntwantro ya ye die ne was mama efe adawurumanti ene mema nyina ani ada ho maybe no be obeye die na ma wo sesi e pacho kaka utim kai pacho maybe no be ebi o ho de anka meka no crazy the doctor wo kano and a Facebook for bako atraba sesi e was say please did you find out the baby belonged to the lady and a doctor here no sesi e yes I first year results na buy yes yeah DNA no papa no abofra no and mama no. In that first set of DNA na for papa no any nkwala mi no any mama no we established the maternity of the children say nkwala mi ni nyina de omufri mami ya beno wa kaka utim na yanko kai pacho aside obeying any job be ma be fufuro biem kai ma be ma bie ni ho esa akwa no wanya sai panyin no wanya 3 years 3 years de wo so ntika wo so kai na bi ni ho biem ebi wo anka meka tuba na nya ba papa wo pe ebi ni ho uba na nya papa wo ye okay wan obi a wawo a wo akora ni papa da mama so ni islam de ba ese nti mema ni mi ana sunsun bi na na obeda ye bere wa sunsun bi na na obeda ye ana me fra me ye me wanwa hwe eyense e de wo keka ma no kro ye busuanfo mo mo ayo na case le se de nwa kwada ye papa obi ne wa abai Lydia Bismarck gaganto ase she knows fa wo ana wo gas ye nkwada ne te a wo jo se ye nkwada o ni ma kwada ne papa fear woman Adobia Gloria bene wa wo bo wa ma me jesi wa se wo bo bene wa ba ne Yesu ana bere ma kwa me usu ba ekon onkonkon na impregnate no mama si
Bene was still na one kai. Maybe one can make her. Na me anim no krema. Ebi o han can make her to be. Bene wa ma. Ebi o hobi mama. Kai, ne anya die ne ma, ne ntimi hu akwada ne papa wate. Maybe ni hobi. Ebi be na ni ho. Ah, maybe ni hobi. Ebi o ho de anka meka. Se bi o ho no. Ebi ni ho. Hey. Yen frɛ ɔbɛn no na yen hwɛ. Ya ka yen hwɛ frɛ ɔbɛn no ne yen hwɛ sa no wɔne ne wɔ hɔ no. No hu sa wɔne bɛrima foforo bi na. Akuya wusu wa ngoma no so antoa no frɛ oye kunani. Hello, ma akuya. Le pato ma Jesu. Ma me ne te sɛ. Le pato nyame adum. Me adum a ɛdwo da 1 o'clock branch FM abɛgye ontuma fɛfɛɛfɛ wai. Yo, le pato nyame hira bebe wai. Radin to mo panel that's it. Yen frɛ Joe, ye mbɛ 2 minutes bi. Ne amfa ma no, so wɔbɛn ne ebe frɛ no. Na yen hwɛ sɛ bi a ababɛɛ wo mo ne no wo mu hu bɛɛ ma foforo bi. Na yen misa ne ho asɛm. Na nke yen hwɛ sɛ saa bɛɛ ma no. Ono akoro yɛ ɔbaa wo so wɔn kai wo bia wo. Hey doctor, asɛm ehu o. Hey. Victoria Dracot, Odegwami. This lady pa, you deserve a cane. Me cane they will deserve. Better wa. Ma. Maybe you man can make I be me hobby. Mame, o say o nua oben se na nya ono a. Ti no susu say hwan because ye no. Na enye Jona. Ti so no se nya ono a na ye hwan mo mfra oben mame. Mama si every year say benya oben a. Ye mfra oben ye misa na sem ba ko mienu. Ai, ana doctor me boa. Ai no na. Cause ono ni be madada. Na akwada no so ni akwada panyini. Aha. Okay. Eti ni X no. Ene be huru. Okay. Se bia wakohia wo ne be ma bi da. Ana bi bi ete saa. Okay. Obo ho a wo esa ya the first dementia na. Amnesia. Ah, won kai kai. Obi o han refia bia no wo bi no onim. Ma fosi. Hello. Na te say ma. Nyame adom yo na so So ye won ye. Nyame juada beje won tuma won Nhyira FM aka makama mai why. Mate amedofo. Mate. Doctor who say ya the first say amnesia. O ya de a wure ti bi fi ade ana. Pastor David. Oboa o ya de ni bi. First be one for baby biom ben. She lied to you. Hey. Kon kaya ye ko. Ya de bra na ye adwuma. Ma mi twa. Ke ya boa. Nanka wo beka be ma fofora doctor ni. Nanka de naba. Nanka wo be ya ye die ne no na ye nya kwada ne papa ama. Ma mi twa antro. Ti wo ba na nya papa de na abaye. Ne ho me nko be ma bi e ho bi. O ba na nya papa de na abaye. Adi say ne me amhwema de. Wa o hwa wa de. Yankwa Asibi. Hello ma Asibi. Na te say ma me. Pastor nyame adom. Oh, nyame adom ajo ada beje ontuma fefefe wo Nhyira FM ha ma ye wate. Mateo. Ya da se. Love month nti February de ye check na front banko a. So mo ntuma ne dukusa. Enya sam keto akra. Doctor for check kwanto na obey entimi wasita mo no. Yo. E baby an ye no no. Mate me da say. Blueprint DNA organization ye Ghana afana nyina 16 regions ni nyina branches wo ho. Ye head office e won Kran Dansuma. Kumasi had ye ubanya o KST nchen ho pe adjacent the main entrance. Na DNA test ahodo bia opese we bia test a DNA. Say ye paternity, say maternity, say postmortem, say na immigration DNA bia opese we bia no ofre a webo aye DNA na ma kama enye Ghana hankwa na edijuma o US UK Europe afana nyina utie baby omo ye omo ne o ye test wo ho na ye website www.blueprintdna.org uko ho obenya ye hunsem nyina
Your telephone number is 0547 113957 0547 113957. After so your newest product idea by market a DNA sample collection kit home kit obeto ota na wodi akofie na wankasa wako pick sample no na wodi abrain na ya test na mo kama ebi opese wo ye DNA no ukunu ana wo yere omma wo kwan enti unya kwan emfa kwala no yeden MP ba unya kit na utimi di kofie na wako ye ne secret kama na wodi aba na ya mo kama kit no wo benya ba bia pharmacy shop shell shops ni na wo benya bi ni bo kit 200 cedis wo pick na wodi aba sa kit no oto a etimi ye nipa miensa test wo papa no abofra no ene maame no ana say wo maame no abofra no ene papa no depending on whoever is requesting for the DNA na what na wo de abana ya na kama ma your number biom 0547 113957 blueprint DNA de ya kasa na say nkrotrodo me da say yo amanfo so ferisa obesade be mo to so mensa aba na wukunu ese wa na be ka se wo ye memasam enti de bia sa na mo twera ba Facebook fo no woni meja yi da kransa na ye ba ye kwa ahoma no so na ye ne ma ajamfu a ye ne no enkasa hello mami hello mami me ba chawo Nhyira FM so ni nyame adoma ejuada beje wontuma wa ha fefe ma ye wate me ba chawo ase that's pa mami ye wieo ase nti dia na be bebe bi o na me di wachi e na obama me time ni na sa me di wachi a obama bi o hobi mama nka me kan bebe bi ni hobi na mam o gususu onya azu no umu wani kura anye abusuan for slim and fit na me de me kan for na me de ama wo ye oba pebi nom na ofo mo nya kama ai no be na form onye kama o hwete makunkum e na ohene gift auntie said ye wo mo shape o esia ye mo odu bet form no ye kama e slim and fit at aroma fra wo mo number wo mo kuma se wo mo on crime 0550923361 so and maybe free obey you so well hunu nti me ha me ho e wode ho na makọ eye mabedwafo so mama esti wa ha ene vehicle 20 Joy Herbal Industries wa ha ebedi apomodei enkomo enchekra na me kai mo say Judia clothing ene pa me dressing wode ema me Judia kidema catch them so wa mana mpam ne omani bia ma wa what say ye wa wasemo wa do wada o wa goma sukuma ase ya Achis Junction number near 0544772775 0544772775 me makeup here Eselali makeup GH ono ye me makeup e de ema me bribi ono ye me makeup ai o kuma ase ya me come traffic light na se ope makeup afre no science salad ma mo po bu ho a salad nko a no di nwura nko a mo sa no mo fre no salad nko a ope mo an o de be ka ho be salad ti wato ni this salad o ye makeup ye salad o kuma se amekom o ye deliveries no more enti wo da fie na aduane na ba friend number na 0247 990760 0247 990760 afemi chinwi from Sugar Beauty Bar na ye me frontal pony kama wode ema me hwenwi egumachi nyasam ketwa o kuma se attack maxima anti upe trese ya de oya so badwa ne pony na me pe bie munye mfa mame awo maxima attack kwan ya so kwa yefro program bi akobia ko ba siesie kama na ode amaw o science super nail technician o mo hye mo rei or pewa fa watua woka obeye adwuma wo for number no 0553 118834 0553 118834 na trese eno no O'Brien hotline no o problem bia bebia wo frɛ bia o problem bi pasa wo de ba 0532 frɛ 0532 974078 your number did juma eno no 0532 974078 betwa me hotel
na maba me ba ya many abedwafo betena se mama si wa ha and afianga nso ha Joy Herbal Industries Vehicle 20 wonom so e wa ha enko bebia Nhyira Adafo ye frame Edu Safoa na me be di family drilling company ho adanse acho omadwuma nyina omo ye dance omo be ye yo flashy anahye omo betu biogas ma me no menu me ho omo bibiara ye perfect dan ye dance ne say omo ye adwuma ne kro na bibi to sina menua omo beba waboboa no esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu etimini wo hwe me wo fie odofo abusua enkoto wisikengu enkose wisika wo babia family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance ama wo enti se ne medi nkomo na manesie no entu sikengu brefie na efia any family drilling company limited ya won crime ofanko beria ya okumasi ya oduom ya no manie 0244 144 822 family drilling your fashion ya shit 364-8485 and 055-805-8897. Se wo penchiremu ana wo pebi atwa. Se sei ye wo kumase hwehwe ye kira kwan e wo abrepo ship mu adjacent JP filling station e wo wo benku mu so. Wo betimi afre kumase line no e wo 053-6723-921. Slim and fit. Regain your confidence. Akuya nko na hanswe de hanswe misi so se wa wonim adwumaden me fa me ye adwuma woi me be ye yese tam se na nye sika nko na ye nigye me hu nsole no metimi no ba akura ye bibi obidumfo bi na kirem se me mra Dawood Herbal Hospital se sei nyame adom metimi awale awo mamu mienu nti ha de me fie o me yiri me ho mi him ne bibia o Papa Benjari, Obenya stroke, prostate cancer. You didn't be do her prostate, stroke, Nina vanish. Me stroke no ko. Vanish. Me see me nya prostate ni bi. Prostate ne police station. Me junso me bresa. Ni nyina ko. Dr. Dawood ana. Dawood Herbal Hospital. E me nyina se apeja. Dawood Herbal Hospital e wo Kumasi Ejisu Krapa. Old Metro FM building name Anatuse Sefi Asanweso. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Still spending hours peeling, chopping, and grating onions every time you cook? Say goodbye to tears. Introducing Akoma Onion Paste, a premium quality onion paste. Yes, you can now save time and effort in the kitchen without compromising on its rich, natural taste and aroma. Akoma Onion Paste has come to stay and is available at a shop or market near you. Akoma Onion Paste, quickie and tasty. Mwah! This advert is FDA approved. Tap, send. Hello, people. Now, Tap Send is finally in New York. We thought we are not coming there. We are in your place. So what you have to do is to make sure you send money to Ghana. If you're in New York, families and friends in Ghana are waiting for you. All you have to do is to put in your information, sign up on the App Store or Google Play Store, and then you tap and send. New York, we are live and in charge. No excuse. So make sure now you use Tap Send to send all the money you want to send to the families in Ghana. You know what I mean? Tap Send. It's secure, it's fast, and it's convenient. Open day. Did I mention my name? My name is Calobos.
the only boss with what that. Download Tap Send now on Google Play and App Store. Tap Send. It's secure, convenient, easy, and fast. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him in them which shemeno, a moye titi, mean to me, sorry. Who name one? And me free don't buy and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, she natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, madam. Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 gusom and yasem ketwa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. E big jani say edroi enya mapemfo e ma wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. For your family edu safwa na me be di family drilling company who adanse actual omajuma nyina omo ye dance so omo be ye yo flashy anahye ombetu biogas ma me no menu me ho omo bibiara ye perfect na ye dance ne say omo ye adwuma ne kro na bibi to sina menua omo beba waboboa mo esa be ye bibia ommoka enkoto wisikengu etimenua wo hwe me wo fie odofo abusua enkoto wisikengu enkose wisika wo babia family drilling company so the oba omuju bibi kakra bi no ma ye adwuma a dance so amawo enti se ne medi nkomo na manesie no entu sikengu brefie na efia any family drilling company limited ya won crime ofanko beria ya Kumasi ya Oduom ya no manie 0244 144 822 family drilling Yedu woye kese wo prese wo fu betwe abrawa wo awie wo paadia ebema watwe a enkofa nsusu asoboni biara mreo ende slim and fit ene beso wo haw yi nyina no ye wo product a ebeboa eyi srade a adokro honam ne mu a ehun hia nyina efiri ho na ma honam no egina so akono ye product yi ensentrefo ekuku dambi te se timakunkum ene ohineri gift anti aso ahwe agiatum se eye organic na FDA so agia tumu se eye wo bankran ya hwehwe ye kira kwai wo poko ase na so yetumi delivery eko Ghana ha comforter sorry o ha Teresa Konto madam sojije mensa munyina mo ha o ye da nyame ase to do bitimi begina mu ne ye mfre no aya asem o mai no aba wo se bate sa mo cheche ntoma so da ye didin ene yi na eye mama ese fabi na me so me fabi na ye fa ma batai kama ma me monye wate nko frefra ene ma mo ba nyina so de o so wo mkra 50 years chojije mensa una 58 no ena Teresa Konto 64 wa wo ma say for why are dear why na you comforter sorry 70 what was say 3 nefe ma me won so e unda wona gonu me 5 back every my dear awoye omunyina omukuru no mavu ye ya ra wosamo it's na love month February ye chentoma na de ama won mama enjoy by industry for me yasre ma me mbetimi akwa ma wate duku nso hye mu come to mana na de duku no abo yes precious so yenda mo ase yo
yɛate yɛnso yɛnso yɛda mo ase na kyerɛ sɛ ɛno no abusuafoɔ saa na tiɛ mɛma no so wabɛgye ɔmo da ɛbɛma no bɛma ɔyɛ kurani ɛmi wu bɛma kurani da ɔno ne yere wu ya the next day na ɔba afoforɔ hyɛ wɔ Adom TV ɔmo ba sɛ po asɔkye no ɔmo ba yɛ na mede gye ɔmo ba mekae bɛma abɔka ɔ papa ɛyɛ adɛnti na mɛma abɔka mɛbɛgyerɛ nyinaa mɛma nyinaa firi mu na mɛma no nyinaa firi tide bia mɛma no ɛdi kan kɔ pressure no so ɛyɛ asɛm o pressure no so mama asi mame mu akɔ aba papa Adom TV abanti yɛnwura mu prɛm na ɛnɛ yɛnhyɛ apɔbɔden nkɔmmɔ a mobɔde ma ahwɛfoɔ ne yɛtie yɛda ase si na yɛkane mɛma wede yɛasom a ɛma de bɛgyina no yɛ maame mu hu yɛ yɛ mbarima yɛdi kan kɔ but ɛnɛ mɛsɛ wo sɛ woyɛ ɔbarima a nidasoɔ ɛwɔ hɔ in fact momma yɛnya science and technology ho mfasoɔ tete mmerɛ no na yɛsɛ ɔbo adeɛ ma wo 75 years a it means sɛ ɔbo adeɛ hyira wo anaasɛ nyame hyira wo ɛnɛ abɔde mu nyansapa kyerɛ sɛ the science and technology ɛyɛ adwuma ɛbɛboa yɛde yɛmfia yɛdɛn aka ho ɛde ama yɛn ɛno nti ɛnɛ mɛsɛ wo sɛ mfasoɔ no bi a science and technology de aba ne sɛ Joy Herbal Center team of scientists yaka yɛn ho abom na develop a drone vehicle 20 ɛde ama wo sɛ woyɛ ɔbarima na mmerɛ no aso sɛ wobɛkɔ na nyame yɛ wado na wo nsa ka drone vehicle 20 you not go again minim ne America grandmother bi a ɔno ankasa wa no bɛkae story wei a grandmother ne ba small girl ne nana ɔkɔ sukuu a sika a yɛde ma no sɛ ɔmfa nkɔ didi no na ɔde bi ato susu ɛde ato hɔ na ɔhwɛ a ne grandmother ne da fam ɔda hɔ ɔbɛyɛ biribi a gye sɛ ɛyɛ ma no sɛbe mpo ɔbɛkɔ baabi a gye sɛ ɛyɛ stroke good ɛna ɔde sika no ɔkɔ sɛ susu no nyinaa baa sɛ ma gye na kɔtɔ aduro vehicle 20 ma grandma na nokorɛ sɛm ne sɛ yɛkɔtɔ aduro vehicle 20 ma grandma no ɛnɛ grandma gyina hɔ a ma menka ne nkyerɛ wo yie na akwaraa no na de sika no ma rom kɔtɔ vehicle no ma nti deɛ ɛkan no akwaraa no afei later akwaraa no maame na de testimony no baɛ ɔmotɔ vehicle no ma ne maame no ɔse na for bɛɛ 6 years a maame no da hɔ for stroke afei after the third day omo wo hɔ amsora maame ne na hɔ ɔhwɛ na ohu ɔse nanteɛ na nyɛ papa deɛ ba otu no 11 na den ɔse okotwi ne se for years obi a wontimi nante wontimi nkasa no afei all of a sudden nti me no kasa maame no efrɛ sɛ nka yɛmfa cameras ɛmɛyɛ na omu jabat nipa no kɔda so yarefo ana nyɛ sɛ ne ho atɔ no completely but ne ewu mu no sɛ vehicle 20 wura wo nipa dua we mu ase ne de bia yɛ kyerɛ mu no aduro no yɛ immune system support drug ɛyɛ aduro boost nipa immune system de bia me ka sɛ wo de yi vehicle 20 nsi nkyɛn no kura pa ne se obi a wohwe me no mienu nne obi a wotie yen nne se wunya bibia no kura mu ye ho nyankopon anim ni epagya nipa immune system a eya de papa eya waje nkwa because so immune system ye adwuma ye pa se na de bia ye kire mu no like wo apomodin naturally wo ye strong person your colleague back when na no ye na man no kan se no say for best 40 years ni on that hospital ma de enchin da enya hwiu efi a wote mbro no a wote so ba bia okọ no oba no aduane e wodie no na nipa wodie emfrema wo me na ye no a but so we obi a wo strong immunity a e difficult say yare ye bebo e ka wato ho ana yare ye kura bo a na ye ma ye nyina ye duru ade ba ko a ye nyina ye nhye no nsonie so ye ma ye nyina aduru ba ko ye yare the same degree na ye ma the same aduru se mfa nsa ho yare na mama immune system wa hodin sen me de ya wo beto wagya me the same aduro ne enu mu anti immune system no a play crucial role eno na determine wa pomuden enu nti na vehicle 20 nipa eno de edo ho to so a ennom no ewo nidaso ewo adansedie bebre no efise se wonnom a ema wo immune system ni nya hodin nti ye wo yare bebre ho naturally so immune system is stronger system na kasa time heal wo je say yare ni bi wo so
say yare ni bi aka won so aba wo so ana say yare ni bi kura won so ama enam so me de yare fofo kura brewa wonu Vital 20 na immune system ye stronger e say ase akutia sa ade no na apomudi asase e ba di Vital 20 de bia me say me anka say o ta me ka kire me CEO say nye se me wa adwuma no mu bi pa me hu bia nka dance ye ni bi o ha nka meji ho akinye because biti me ka na me bi say wa he sure go yare ni bi o ha bi o kwa na asa ekwa afiase kwan yi so abra guy bi was no anya accident for because 7 years the accident ever asotwe mo di oda fa ko me na go take picture no ama ne to nyina ye kuro na aye infected ura dem ho a na ayedin papa na gidi asa na leader so ayedin asa enti o say onu madro Vital 20 no konkra ewo phone so na wo hwa wo tumi na de mu a ekura ife aye bibi dade ekotwa picture no mentimi me dra dem na mpie na me driver no ma difficult o say me de chow next week no be ba mo da two way no say ma dem woni na o say be bia yenka enti e man e do Vital to so no be say 3 days no wo hu say ekoni finfin no call no aye yellow no hu say e sheki afase ni na yi to form afi ne enimu ewo o say obi a matrade mo over 6 years menya accident a mebubu egu obeso ni babia Vital 20 amanade ni na what's the number no tuja 0244 876 321 321 and 0244 585 jitema ekona wucherema no nhwe oh mama sam wuji me ko wonu ma nkuda nyina wu ekko wodi pedua nkuda very good Dabi to kuro so na we yem eye osa eno so wu eno je se me say osa yare muwa no eye H pylori and say helicobacter bacteria no ekono na nsunsuanso bacteria ne beja eja oyem kura wu didi pe na oyem no ehye ase nyina osafo omo typhoid fever salmonella typhi bacteria omo enteric fever na say typhoid fever no so wonu madro Vital 20 a boost immune system no nas ashare mase jorobe eno eba ne sana ubo se mase hia uko eja na no de say water closet where don na hwe na ye tum eni ay dark mami say hey doctor em say me yemu ehye ubo meja na ye tum say da bi say omo no 0244 876 321 and 0244 585 531 ana mo wa kumayare ende mama eja de ma example ni si heya pressure no oduma so say how many years na other people do so Mother be Pedro 27-28 and then pacha unu be Pedro bibiam the Vital na Vital 20 and the man for be Vital 20 mama mi bi and I say open so nem so onum na mache onum a nsuo bi opese onum be mane onum wo mota onum wo mota de mo shekata onum nguso into 3 days on so ba me ho so onum 2 nem so won koso obu ne sen like Vital wo me nyini say obi wo wanom Vital 20 wonya test bibisa no say na wono onko do ba boss na menyama no nam say na wonom yete sen so madam manum 2 na ye good nam say na to bi mo okun better last week ya teacher ni bi church ni bi o say class o chere ne abansoro obekọ 3 steps and say we do top na so abrantia within 35 mojamono it's abrantia so 4 steps na utie so udu adi say ugina obe say 2-3 minutes ejina be hume and say we ra classroom a wo how wonu ma do Vital 20 a na di kan say sradie mu hawa sradie na see the arteries the veins the capillaries a emu kwan na blood vessels mu asia Vital 20 apart from say your immune system support drug no ma e say containing a lot of phytochemicals e be a saponins it be a triterpenols, it be a polyuronides, it be a phenolic compounds, and alkaloids, a organic base, emulsify, and non-sradia bonifiant trimquine, the Mwadaho.
enti akoma yare no etutu ase de ma say infections nso a infections na ma sabe wotis ahode ni ho because some of the symptoms no unya UTI na say STI e bi chere say obe palpitate akoma bobo peri na da do oye bibi kakra na wa yeden wa bre when we do vehicle 20 na boost immune system no na yi chlamydia efiri ho na yi gonorrhea every ho na yi syphilis every ho na yi white candidiasis doctor everywhere me pacho one kasa bo say yes okay dem ya no ma mo ko fichire menses a mo te yaw mo obi ho ha be say 2 years na onya ne menses da na so no ko monopause no bibia be dey ebeba no eh say 0244 876 321 0244 876 321 and 0244 585 531 0244 585 531 Oshadum TV so and na pem say abo say numbers no na etwago TV so utimi fa na almost I use jointment man no so one vehicle no not very good jointment upeja sabi unu fiara da fast ya kama we dey for private pa baby excellent vehicle 20 and a joy herbal industries jointment and I won't edition mo said that's an ebesan mosia mercy baby come on so me kwa bene waso me kwa bene waso story no bene wa me jemenu ni na bene wa na me wono so bene wa oyoba boni biniwa onko fa the contact list no we memo mo so nyina no frefre wo no fo omomra biniwa no yinti ma me kasa ne se okunu na odi nyinsen na ehwo aba asemi ko hye no ye wasan ya wo no so okeka osen we kura nya wo ba ene be ma no ene ne kwai ene ono de mirika baaye ene ye frɛ be me ye nkona ne mienu die na sa akwala na fi ye funum be ma na hwɛ na abo no ho ka ma onye se mfie ne osesen no onu mom nya ne ba na kito motofo no so kwen no ono ne mom na ye ne ba ye bo no sen de bie ne ejo eye jo ya te ko fa jo bura ene jo baaye na de ma me ka so onya no no offer no contact list no onko we ni phone so no so nko dem be wo so bia offer no no fa ne ma ne say ye do from ho no akwala na enye be ma ne ba no odi a hye ne be ma na hwe na yifie mu no okache say aduan na wa ye we kwa ye obi kwa tumi show bi ba university kwa no po on come obi nti bele wa o kan from ho no da no mo ba die ne ka sanya ne ba no aduan nti die obi kwa tumi show bi ba sa me ne university po oni po on kan ho so odi me awo yo nti na me say bele wa ba ma fofo sa wo ho biem nti ne contact list no phone le kuta no onim onko fefe me ni nyina ma akokodwo kwabna kwaku yaw kofi so akaka ni kwame onim otiasa no hu oye odwan wanwa obohi meme se oye odwan o se no onim ba makro odwan wanwa obohina onim be makro nti osan kofa be man foforo no so san dai emra onkofa no phone contact list offer from makuma from because otuwe kama tafi na ni ase offer radio na nka wokro wabodi nyamba sem sei be man no e ma me be man no nka wokro ohunfo nasa ja to ayampia wato ayampia mama se wo hwe mama akua ebetena so ewa Adom TV so enche kra ode otanya dro TV discussion ode beto so na ode amaye na fe na ye ne college ne bedi nkoma fianga nso ha medin do oba adwo nyame Adom adwoada ye ne mu ebesan ahia ewo dwumadie no eso adwoada kweneli no mama fitina dwamu adaje ne pusokra ampaye bedwadwoada nti dwoada mu hia ewo obraje medie no so oba adwoani afia brem Obadwa ha sebi mpredua sampani si se fra petomu a obusa wa no obusa baby obete brase sa na ni onim brase no wo kwa odika pa predwan edidi nachi ye say story no
ohu abaya no one benewa omo ye nipa kro mumi ehio me mpa ba woye wo ba woye ntimi de bia me kase me se me beware a me ko priza ahyawofo no na ma hwe mayini e o gina so de na kofie minim no sani a wote patu ko fa no gina so dem kuta mic on to ye yijumo cry sorry ba obua wanya why a big mistake because unim sam de so abofo bi atrefi ade obeye no umfa fisu it first story no pese China result near there eba na second story no mami akoya kwakodi ne nkyane ne samu no ensisi so enkoyi mami wo be fa me ba abosumi nsia pe wo nsa me ba no wonye dia ne sesa woye sa wo so de na de bre mi fisem panisi kentia eje ne ho abofra nsem fama de bre mi boko we de wotimi ahwa de na anya na ma na yera ei mami ne mampa ye se maboni bi anto akola no de saboni bi to akola ne hu akola no na se bi won katia se fo ho mami no ni hu bi because the mami ne kanyina from beginning na person say akola no na wonye medin ayi ka pete so ano abomeka 2000 so pacha de bone ye heso ade bone ne bola so na de to oje to wo asha ma de bone na timi ayira omo mpa ye se be hu akola no na bone bi anto no third one no onimbe ma no awanwa sembisi wo fomo na ex boy no wawali o but the ex boy ni number e wo ni trim okay ajo no e wo ni trim no ba e amranti e hwe musia oba na se phone ekuta no husband number so mama ha mo se mu delete free phone se wona aginim wo ba the husband number on team papa so save na ware hwe mu presi ehu akora ne papa ye fa offer memem one can see first date memem and na magina ha ansane mo do the third one ba kora ye ehu akora ne papa third me ka jo so that me metra ha no ka say e be ba kora na nyadu metra ha kai ene da hono ene da hono ti third one be ba na enye wono a o to pe so kata na ni wo so se ne wo de fa nyamuo ene wa rankasa ujejireje mama yen kwa ahoma no so tew obi aba so ayen so obi aba so ayen so hello me ba what do you know to proper yen to chawna proper life I'm saying that thing in an apple about one and I was talking about yow. Fast practice abu laji. I'm saying I am some I you can about things. That's something okay. Oh, what are service kind of gentle phone one who do not dear Suba woman. Good enough about it. No, do it just so them. I know Yamia of what to bamboo question and ma. Hallelujah. So hello. Hello. No, my. So papa, would be a cassette. Would you just me out me? Ain't you? I think I'm a child. The damn and then my teacher on my banner, sister. Who would be one year, but you know, they need. And mamma now, go for back. Mammy, who would you become my chronic of the baby and a command car? Put I did not a command Nhyira. Mamma and a Berman, a corner, just like oh, yeah, come on, what about and purchase a gross one, you know. And then I was a much mamma now, I won't. And then, yeah, much be up, or some mamma, much nine, or many than the what do I know? Ah, I'm not by you won't. And then my abandon, sister. More we are never, does it? Hello. Obiamaso. No about your car. Acho didn't baby akase free. I will check lottery. That will mean that they just grab the down shape and I make sure you David to talk Simon. I want to get down here with you by nothing. Now I mean about I'm not no place money be ya my slow papa. Shaba way some more the best now pane yeah quite on namswa. Is it DNA yamoyi? Why not you say I say or continue maybe I say. And today the timidity say be my foot will be or after it's a palano if little and to send a more cano. I'm going to send a name don't go pay them on a family. Now me self and dear. Ya me no kwese die ne bia mo be bia da na kwam
True. Nyango po isla o wa pa jo. So, yanko fire last caller be. Hello? Hello, Papa. Hello. Hey. Me pacho did free. Me pacho me dia no big Bernard ammonia. Me do here me air conditioning specialist. Pacho my Care be what you ma would you. Mama, e come and impress ko no. Oba o disappoint me pa o. Wo be ba kwa ba. Ama condemn ka tere say second one crap ba me no. Am pa no kwa ba. Ama you say why pa na nim together. Therefore, young for baby out in area north. You're coming to mu a baby out to the piano. You don't find a new drink near whom Bema craft or anything. Now, Obi Afro WhatsApp. Hello? Hello, Abapa. Mame. Yeah, I'm a cousin from Virginia. We're from Vera Couch. Oh, okay, Vera, Auntie Vera. Yeah, I'm a kind of a pedal medical and a ban my audio. I'm in your be auntie pedal comedian line with the moon. No, mamma, find your mobile. Okay, my main fat number way and fat amount. Uber to me, ISC. I made the number be mouse CA 0553. So why? Oh, okay. 0553. Osaka. 553. Hold on. 0 WhatsApp why? Yeah, the best no. Yeah, the best no WhatsApp why? Yeah, the best no WhatsApp. International say no na busua yentumi fa ofrefo bia me dofo bi wo chena papa edampam wo anyasam ketwa ememe dane aye die mesumi kumkum oso wo kokuro masokwa me kwa adanse asokwa we die me chairman ba ko pe chairman Kofi Beidu o papa pa wo no we ne ba wo ton ti chena e kwa we ne ba anyasam keto no pa no wo twena funu no dampam e was St Paul's Methodist Church ye wo we ne ba no papa 8 o'clock na funu no dampam a ewia donko o mba ye yie no e wo University of Education we ne ba campus Federation campus wo no e ho na transformation manyina ye nya yie ye ne ye papa na ye bia fogia na nyina chena ye gi twia gi trete apo pim wo ne ba anyasam ketwa ye ro Kofi Beidu nyame enso wakomam opapa ni mpon nanyi Kwasi Beidu opapa di no nanyi Kwasi Beidu eno no nyame mfa papa na kra emfa no ensie yie na watwe afiada biom so ne Reverend Joseph Asuman ono so ma me pankoro no ha ya ena ye be ye no next week me de ye no hwehye nyina be ba me de wa ma me yakọ me so wo de ane ye de wo de ahina ene ya o mi ko asokwa wo no ono ye wo de ya me ma me nua ai wo ma me nua pa ti ma me so comfortmensa ai bonensa me kwa no mo bonensa guna fade afiani me ma me ko no fu nya sam ketwa no na chere se no na asetinapa foods and capsules and the dandelion and moringa capsules here so Exodus moringa capsules and Exodus dandelion capsules one edia bedwa so eno ti bomo dia ese ubenunum bi na etumi aboa wo dia ese kire yade moja broso a enwemi no na wono noma ebetumi aboa wo frɛ number hu se mi se bia obenya 0537456665 and a fail 2 intimate wash wo ye wo ba ya na wo di bi esiesie wase kama wo de horo wase a eyi nka bone mo wa bia free ho ema wase ho no good sense eba ho level 2 pregnancy test no so de eno a na ye de hwese yanyemo a eno a na ese ye de test o ko hospital nya eno anom yuso to ko drug so no to bia beto fie o hwe na hwa na wa wo de aye test no na wa hunu gina bre eno ano no aye level 2 pregnancy test cassette e wo dwaso ba bia yellow and orange pharmacy and na e de abedwaso tasty tom enriched with tomato mix makacha mu se fire waduane bia tasty tom de o tikitu ebi na ye bebre anu nso de e wo dwaso ba bia obenya bi atso abusuafo yedamo ase se na watchi nyina mo ne yen etena ye medin ede oba adwoa metena mu na watchi mu de maame made nyina Queen Eleanor the first mama efe amano nyame adoma dwoda mama ebeba na wabeto adwumadie no eso ede amai fefefe meda crew ni nyina ase se na watchi mu ta machi se monka ho a
mentimi nya adwuma no ehya se free general manager so yewura made nyina Jimmy Kwasi Agla Jimmy vibes no papa no twara samba akoto ho a enya sam keto a me follow no pa nya me nhra no no ane sai me manager afei me programs director and so okuku seku ai made nyina no me fa ne ni agro me boni de wose me ma me muso enya sam keto akra wota ye kire wotenetene ye ne ade afei eba production team nso a stylish ofori ai ofori nso so wota ye kire dendende wo hwese bibia ebekoye na nakwadua ankobia hene ono wonko manso adwuma a woye no enya sem keto no so wo fom wo na mama esti enso so oni esaja munim dada enya goro ne seka no fanu kiretwa ne mu twa na fe enso so no afianga chi echi so ta ye kire papa sofo so bebo aye Auntie Joyce Pawuli Pawuli me nko ame Pawuli Mr. Anane no daha ni twano daha and afi Collins K-Best Enterprise da mo ase Tommy wa ha and afi Godfred Kate wa ha and I know ko to soro and so e wa ha e wasi form and da mo nyina Pastor Jerry what's na dwamu dada ode eto fra kwadom ahemma no animehu se ma fefe bi ewura ha na mpa ye bedwa ye be ye osori de no ano oden pa inshallah live worship so meeting Edo Badwa makramo